Amora mare hoi. Ange pe ko mo mai ko ko te tau lau ai foto u ko ni e ko ki e tari me ko anga. Ane ngata no lau I he mato nga fika taha ni ma. Ka ki hoko ata no lau mai mato nga fika taha no. Matunga tahau no. Fulahi ai fulau e ek pare mia mo kau minista kai di ake e pure anga kakai mo fale alea. Koe whatongia o hataki o hapure anga ko nino whataha ke tokanga e whakalere o ngā ue ko uhi koe lelei ai kakai. O mau inga eni te ria na hoko hanga he mea whatuka ke te whatamaki I tongani. O ikai ke I tongani a ek pare mia mo kau minista o nau kau ngatonu ke whatamaki te whatuka ke. Tolotonga e mo ulaloa e whanua e hoala kovi o maha COVID tahiwa, e mo e pā e mo ngafi, hunga tonga hunga hapai. Nai take e pale mia he wholau e kau minista, lolotonga e mahina ko sune si ulai mo a kosi o e wafi o wowa. Nai hoko atu ai pe, e tautou mawahe e pale mia me tongani, te peheke kau minista, ko e wholau, kari aki e whakalere o pure anga o a umai ki he ahoni. O fufa vale e wholau tu o lahi pehe, a pale mia moha ni kau minista. O whamore lahi a te tuphau ai kakai, pe ikai ngatai, pe aku ikai ke mahino ai pe whakahagi whare alea ha aonga, pe ko haola melie ma ai kakai, pe whakalakalaka ai whanua me hi ngai wholau. O ikai whoke ripoti mai te whare alea ha wholau ai pare mia pe ko ha minista, ke ilo ai, te na iai hano aonga pe ikai ke whanua. Koe mea au mahino, koe lahi li aki ho nau ngai whatongia, pe ato mui e ngai whetutaki. Whakangaue e nau taktaha pot ngaue koe lahi e nau mamao. Koe uhi koe lahi e ngai wholau, pe aku ikai ke lava e pule anga a whakalelelele e kabineti, koe lahi e nau mamao, pe lahi tari e kabineti ke pale mia koe ne ito a pule anga. E whare area lolotonga o tau wafi wowa, koe aho pe e wanima na e wheme ake ai e whare area. O mole ai e paanga e whonua, he totongi ai kau whawhonga ke whare area, kai lahi anga e taimi o ikai ke whai ai ha whenea ake. Ia tāpune e whare area I he wafi wowa, na I tongan pe a kau minista e toko ono, pe a whawharawa, na I tongan pe a kau minista pe e toko nima. O fuma tu aki au pito pe e kau minista o nau ngai whatongia ke whare area mo kakai, kai whai a ngai wholau. Na whai a whihu I ke ek minista paanga ke he lahi o paanga ko whamoleki e pure anga ke wholau e ek pare e aho oua o me wafi wa tolu. Ka uiai e tui o he lau kilu ai whakamore ki ngai wholau ai e pare mea pepehe fo ki kau minista. O mole lahi ai ai panga tupau ai kakai. Ngai whamaon ke mātunga whikatahau no uraki. To whihu I ke ek minista paanga aho oua o me wafi wa tolu. Tali, hongo fulu mao no poine taha. O wikai mo onia e mga tuunga koe ni, koe uhi koe taimi o palawa tuaya e ki pale mia, pa mo ho e ki minista ki tua pule anga, o gai pia tō taha ule ole o i lakanga. I gai ke ngata ai, ka ke taimi eni o nai teknolosia wha elektronika, o e whetu taki pe au whetu taki pe ai minista mo e nau ngahi putu ngawe, I e taimi hono kotoa pe, ke oa e ai hangawe e toloi koe uhi ko hawhalau. I ene pehe o whahoko lele I peho na ngahi whatongia ke pule anga kakai mo whale alea. Taha ono poine ua, ko he whalawa e ki pale mia mo he o e ki minista ki tua pule anga, ko nau kau atuia ke ngahi whakataha ngā maheni na mea pe ki ai e kautaki e ngahi pule anga ki mua. O ku tonu pe foki ke mahino I e tolonga ai whangatangata mo e whatatapuio I COVID tahiwa, ne he whaataha e ngahi kau awhanua pe na e talaki lewa e ngahi whataha e kautaki o mamani, ke nau whemata aki, whemea aki o tala noa I ngahi kawenga mahu inga whamaman lahi, o ku totongu ke whai hasi o ki ai. O ku kau I ngahi kawenga ko e ni ai tō lalo ai tuunga wha ekonomika, whake ake hili ai COVID tahiwa, ko e tuunga e whiriri waki ai ea mo hiki a totongi koloa, mo ngahi kawenga ke he pehe. O ku mea I peho e ki me mipa e whale alea, e ku nau ka watu ki ngahi whataha tatau I tua pule anga. Taha ono poine tolu, koe ngahi wholau ki ngahi whataha I tua pule anga koe ni koe tahai ai whatongi ai pule anga ke whanua.
Na e malawa e ngahi wholau ke alea ia e ngahi tokoni whapaanga me ngahi whanua muli, mo e hoa ngā we ke tokoni ke tau patseti wanoa watolu wanoa wawha, pe mo ngahi poloseki mahu inga ke langa wha ekonomika mo whalakalaka o tau whanua. Tuku ke o atu hawhata tā mahino ka koe konga si i peo i ngahi o lalalahi o ngahi wholau kua whakahoko. I e whalawa e ki pale mia ke whatahalahi ai pule anga whatataha a mamani United Nations General Assembly na lawa i pe mo e whataha mo e Palestinio Amerika Joe Biden whakakato ngahi alea i Salt Lake City, Amerika ki hono fotu wa e senta dialysis center i Tongani a eni na tanu pou e he pilinisi kalauni tu pou toa uluka lala i awha o Ankosi. Whataha mo pangea ma manio nau tokoni mai ke langa ai ngahi whale mohe ma ai kolisi tonga, te lava mo whataha mo community tonga i Los Angeles, San Francisco, Washington, Seattle, New York, Utah, pea mo whamalo ke ki nau tolu, he tokoni mai i hili ai puna ai mo unga awhi, ha ta ha mo tō ai COVID tahi wā. Pi, foto i tongani ai ofisi whawheitu o ke ngahi whanua Polynesia ai community ai Pasifiki Secretariat for the Pacific Community SPC. C. Foto ai ofisi wha ambastoa ai Puleanga Amerika i tongani i hili ai whataha ai Palestinio Amerika mo whataha ai Kautaki ai Pasifiki mo Puleanga Amerika i Nandi Fisi. Ti, nei kawata e ki pale mia ke whataha i Kautaki ngai whanua Komniweli i Kenya, pia whau mai ai ke whataha ngai whanua whatataha United Nations ke Oseni i Portugali, pia lawai mo o alea mo e Kautaha Niponi, Nippon Foundation, o mawai e waka e tongu fulu mo e tokoni whapaanga ki hono langa ai whale huwhanga e tolu, ke tuu i atatasi ta anga mo matatoa. Na toki whamo oni he wikeni. Na te lawa atu e Palemia ke whataha mo Palemia o India i Papua New Guinea, o talia e ngahi tokoni o kawai e misini dialysis, ngahi misini whakauhila me he laa ai ngahi ofisi pule anga, koe waka whakawhi mo ui, misini ke liliu vai ai tahi. Na e hoko atu ai pepa mo whataha e Palestini o kole atonga o whamahino mai ai e toi whalahi o liunga nima e nau tokoni ke ngai whanua e Pasifiki kawai atongani. O fulu maono poine wha, o kuha mahino me he ola e ngai whalango o atu he ni o ki ai ngahi taumua mahu inga e ngai whalango whahoko, pena e whenga ke whahoko ke lawaha ngahi whatahalahi i e fo i whalango pe e taha. Ko e whalango kotoa e pule anga ko e hoko mai hangahi lele ma ai whanua, e kai ke mau e nia ka pau te tau nofo pe o ngā ue atu me tongani. Ko pau pe ke whaha tonu o kole mo alea me ngai whanua, mengahi kau taha tokoni. O ku mahino e he whalau o au tonu ki ai toka i mo vivili ai whie mau o e nau tokoni. Nei o hake pe whoke ka venga koe ni pe nei whamala ala atu lolo tonga a hono tālanga ai patseti wanoa watolu wanoa wawha. Taha ono poine nima, ko e whalau whoki o ku whahoko i he mahino he kai wesia e whatongia e pule anga i tongani i he taimi ko ia. Ka waiha mea mahu inga ke whahoko i tongani ke kakai ai whanua, pia o ku taofi ngahi whalau kai whapapau i o ku tūkunga maalie ai mea kotoa e whanua. O ku ngau e whataha mo whepopo wake a eki pale mea mo hau eki minista, ka whalau hataha ke whahoko ngahi whatongia ke whanua. O ku te eki ke whatatali ha tūtuuni ai kabineti ki a mea mahu inga ko uhi ko ha whalau. Taha ono poini ono, o ku whia mau ke whamahino i pe whoki heni o ku ikai ke whapaanga e pule anga, ai kātoa ai ngahi whalau ko e ni. O ku ai ngahi whalau ne whapaanga me ngahi hoa ngā we, me ngahi whanua tokoni me muli. Taha ono poine whitu, o ku mahu inga ke whatonga ina te ki ai ke mau e pule anga ha whatokanga me he sea o whalea lea, o whamahino mai ko uhingaia o ikai lawai e whimea aki e whalea lea, koe lahi ai whalau ai pule anga. O ku hala
au pito e aho e ua fulu manima e whale alea i wanoa ua wā koe uhi koe lahi ai wholau ai puli anga. Koe wanoa ua wā koe tā uia nei tau lo fu wai e ngahi whatamaki whai natula. Koe puna e mo unga fi ha tā ha o hoko ai ai tsunami pe mawhola i e community ai mahaki wha auha koe COVID tahi wā. Na e wesia lahi eni ai mea kotoa pe i he whanua ka wai ai ngā we ako lotu whetu taki mo whe alu aki pe mahino ai na e wesia mo ngā we ai whale alea. Whakamooni taha whaloma, pepa whamooni whika uaki mo e ua o ngongo tuku atu. Whapapau i he eki pale mia e whotu ai ofisi wha ampastoa Amerika i Tongani mo Senta Dialysis Center. Tanu pau e tama pilinisi kalauni ai Senta Dialysis Matonga. Ua whakaloma, pepa whamooni whika tolu o ngongo tuku atu, whakaawa o ofisi whawhetuu for all ma volunteer ma community o Pasifiki SPC i Tongani. Tongani whake. Tolu whaloma pe pa whamooni whika wha o ngongo tuku atu, fua ahi whapule anga mai ki Tongani ai sekretari a Amerika. Whaloma, pepa whamooni whika nima o ngongo tuku atu, mea aia eki pale mia ki Nusila. Nima whaloma, pepa whamooni whika ono o ngongo tuku atu, mauloto eki pale mia he siasi metotisi Tonga o Hawaii. Mātu unga tā whitu. Fulahi tai whemaria mo launga i e tūtu uni e poeanga te whakatā i ngōwe ki kau investor muri. O fulahi launga o hokoa i e o atu e tohi tangi e ua ki wharearea. Ke te liu whakafoke tūtu uni e ministā leipa mā lolo, tata whumayaki, ke whakatā i kau muri ki nau kau mai hono ngōwe i ai talo, mai ni o ke uwhi kumala a i loa kau mo kawa. Te whakatā ki nau kau ki ngai ngā ue koe security, me ngau e whauhila o a whare, whiunga ue paanga e ni makilo ki lalo. Ako katoa ngai ngā ue koe ni, koe ngā ue ne malu i mai kakaitonga pe. E fuli liu lahi ki mo ui e kakaitonga e hoko i e fwoi tutu uni koe ni o e whatatau ki sistika a tonga. Koe peset lai taha kakaitonga o nau mo ui mihe ngō ue ata ka pe. O mau kalanga leo lahi atu e mole e whanuani o ka tuu a tutu uni koe ni. Te tau a whakakua ilo ko liua e kau muri e se toa oi whi whakatau aki whamawete vete mo e whakaluku fua. Kono whakatau koe se toa ngowe ki he kau muri e hoko tofu pe ai fui liua tatau i se toa ngowe. O fu pepelengi sieni te tau alasi e mo i anga tupu a kakaitonga ai ngowe. Koe haa e ka hao o tau teu mai kakaitonga, te tau hoka nai ko hakau leipa ata pe ho tau whanuani kia kakai muri ni mamalo i whapaanga te nau kapa se toa ngowe mo e whakatau aki. Ko lahi ko ia e tohitangi ko whahua to ke wharearea whikawaki mo ka vengani o kuhinga ia o ko ngoi. Tai malu e kakaitonga, ma tai malu e kakaitonga ki ho nau kahau. Pe te nau whiamau ha pule anga, aia te nau o ngoi e malu, ai nau mo uianga, pia mo e kahau na whanau. O kuhanga e tūtuni ngāwe ko nio whaho ata mai, ai wā mama o e kautaki mo e kakai. Ai ke kehe e mamani ngā ngofai, ai ke kehe e whia mau e kakai mo e tūtu uni e kautaki. Ko e tūtu niangi o kai whapotopoto. O mau whapiki atu a ngotohitangi pa me kakai ke ta ofe tūtu uni koe ni. Ngai whamoni ki mātu unga whikata whitu, uloa ki, tūtu ngā au e pule ngā ke Inves Muri, ua tohitangi. Katari, David Pentaha. Ui kai ke moni ngai tu ko ki o pehe o kulahi tai fi mari mo lau makatunga i tutun e pureanga ke whakaata ai ngofua ke kau investor muri. David Poniwa. Ko ngai tutun ke invest muri wa ma wo fumataha na ka site i pe kamata ngawe aki ai putunga au e whakatawa ki mo whakatala ka ekonomika e a ulak o novema wa ma wo fumataha. Na kamata ngā ake a ngā tūtūni a ko eni ki mua pe tu kamata ngā ue a kure anga o ahoni i tisema wa mau fumataha. Na fit pointol, na tok whakahuat a ngā tūtūni ke Invest Muri wa mau fumataha ke wharearea o whatatau ke he la o kure anga
bahbang poin noa. David poin fa. Na whakahuat ke wharearea ngā tūtūni ke invest muri wak mau fumataha, au kosi wak mau fumawa, tena whakahoko e whimea akia e hoi ke wharearea. E tari e wharearea o tonga, kiri hano pāngoti ke whakapāsi ngā tūtūni ke invest muri wak mau fumataha. E a hovalo a kosi wak mau fumawa, e koe kakato ia a hala whanonga whakalao ko ia. David poin nima. Hiri ona tari wharearea o tonga ngai tūtūn ke invest muri wak mau fumataha. Nā tuk whakahu mai ke wharearea o tonga e tō tangi e ua, me he kosiri o ai kau ngou e a tonga National Workers' Council. He ahu fumawha o katopa wak mau fumawa, e mo e tō tangi me kau ngou e a tonga e ahu fumataha o katopa wak mau fumawa, o whikau aki mo e nau taiwhi maari e ke tūtūn ko ini. David poin yona. Ko makatunga o taiwhi maari e, ko e nau hohaa ki ono whakaata ai ngowe ki e kau investoa me muri. Nei whakahu mai e onga tohi tangi ki wharearea, i report whika wha wak mau fumawa, ko mitu maa ki ngai toton e wharearea, whika wak me tohi tangi whika tonu piri wak mau fumawa, i a tonu fumataha o katopa wak mau fumawa. E whakahoko kia e whemea aki i wharearea o tonga ai komit kakato. David poin fitu. Nā whakamahino me he minister ki putu ngāwe whakatawa ki mo langa whakalak ekonomika. Dr. William Waskela tu. Lolo tonga e whemea aki i he komit kakato. Ai uhinga o ngai tūtūni ke invest muri wak mau full mataha. Ue tau mua e pule anga o e ahu ko ia. Pea koe tau mua i lelei be ma e kakai o e whanua. David poin wang. Nā whakahoko ai kore me e minister ke tuku mai ke pure anga ke hokot ai ngā au e pure anga ke tūtūni ko ini. Te koe tūtūni le lei, e nai uhinga pe ia ke o mai a kaumuri o tokoni ki hono prosesi mo kumi ha marketi ki he ngou e tonga. Pea ui he malu malu o tūtūni ngā au e whakaloto i potu ngā au e potu ngā au e whakatau aki mo whakalaka ekonomika e kai ngofua ke nā uo mai ka universitoa muri. O tō hangou e iku ke nau au ki ai ma kakai tonga o hange koe kawa, lo a kau, mo hiapo, hange ko ia, nai hoa mai ki ai o ngato hitangi. David poin hiwa. Nai tari e komiti kakato i hato ufumataha o katopa wafe, mau fumawa ai kore ni e minister ki whakatau aki mo whakalakalako ekonomika, mo pure anga ke tukuang e to hitangi ke ngāo ke ia pure anga. Ko puhinga e ki whapapau i e minister mo pot ngāwe o wikai ki humai hamuri o whakahoko hano tō hangowe kana unofataha pe ki ono prosesi mo ngāwe ia ki hakoloa ai fua o ngowe te mo kumi ha market i muri ke whakawholawa ki ai. David poin honga furu. Nā tari dewa e wharearea o tonga i hau uloaki o Novema wak mau fumawa ke ame e tohi tanko ini ke pure anga ke nau ngāwe ki ai, o hange koe lau maari e nai o haki aki me he komiti kakato. David poini tata. O kulotonga ngāwe le reipe e tūtūni ko ini, o umai ke ahoni. E koe talu me he tau, wak mau fumataha o umai ke ahoni. O te ki ai hamuri e humai he malumalu e tūtūni invest muri ki tōngani. Pe ko ha investor, ka eke mai whikau aku me kawingani. O hange koe hoha ai onga tohi tangi nai whakahu mai ki wharearea. Pea te eki ke toi o ngona halaunga whikau aki me kawingani. Whamoni. Longa taha, kasi te whakalahi ma kehe whika tolu fumatolo e aho ulak o Novema wak mau fumataha. Loma wa ngahi tūtūni ki invest muri wak mau fumataha. Mātu unga taha walo. Tātou kanga e pura anga o hoko ai mau ki honga whakapuna sāp, moi wai taha wā, o ku whaalere e he lolotai. Pea whamorelahi ki kakai te tonu tuku hau, he koe ngā uina e tonu ke tuku ki se toa tau taha, he koe nau ngā ui to tonu. Koe whalau whapuna sivire, koe whatongi eia o sino tawa taina, kune mau e tau kei maarunga, ki hono whakarere. Koe ngā ueni, koe ngā ui o tonu ke whai se toa tau taha, pea ke tokoni kia ia pure anga me tua, koe whatongia e pure anga kono whaasio, ai whalere whawa puna sivire ke whapau i, o kwhaipau e sino kune whalere i ngai lao, ma ngai tūtun whawa pure anga ki whalau wapuna sivire.
Te whahoko na whotu e pureanga e ni kautaha koe lulutai wano wanoa, ke te whalere e whala wapuna sivire whawhanua. Na hoko hene e kai ke whaipau e pureanga ki ngai lao me tūtū ni, wange e ko ia o ha mai pa me ripoti whakatau e ki minista ki ngai ngai lahi, ki e wanoa wataha wanoa wawa, pēsi ni mawha ki ni mawhitu, wano fitu, fitu tolu me wau fitu. Ai awange e whataptapui ke ongo wakapuna, ke aua te nato e puna, e wha taimi nei whimau wai ki whai no sivi wharerei. Kai ke hauka tupe puna ngō waka, i kai ngā tai, ne kai ke whai ngā ue ki hono sivi wharerei e ngai malai wakapuna tonga ni, pe o kutau, e alai se ni wharerei ai Tonga Airport Limited. O wharere business e purenga a ke whotu o e puate e lulutai, o ka uai e kau minista, e a whipakia me whatongia e purenga, kono sivi i motoka ngai e ngā ue wha business e se toa tau taha. I ono ai e taha, o kuseti pe e purenga e pepa sivi e whalau wapuna sivi e whautonua, pe nau te whai pe e sivi, pe nau te maka pe e pepa sivi. O whaluta makia he wikai ke lava, e wikai lewa ke lava e purenga ia o sio hifo ki he ne tono nou. Ono ola koe mau lai ki mea ngau e mahu inga koe pakapuna, pe te more lahi ai pe, ai paanga tu hau, i ono mono e mau ko ia. Ai au iai e tui, kua au ki lau miliona. E whai toi whihu ki e minista, ki ngai business e purenga, o whaka whihu i ki ai e lahi e paanga. Nei whamore ki, ka koe tari nei o mai, o rotonga whakahoko ai ngau e ki ai. O whalolo mai tari koe ni, ko i o kune osi mea i pēr lahi e whamore nei whai, pe kai ngatai, tau no whotu e lutai koe kautaha, o te kiai ke iai hane whamatala paanga a ana, e tuangi mai ki wharerea, ke ilo he kakai e whanua, ai whonga ngā ue e kautaha. Ko hui o e nima e pure ngā e whalau wapuna siveri whanua, o ki kai iai ke ni malawa o whai ono whatongia kono siofi, o kuhaa mo malu, pia hoko aipa mo ono tāpalasia, o au ke tuunga mau i onga wapuna, o ku wharalai e whalau ki ngahi vahe motu. O ku esi ai e whalau e wā me ngai whalau whawawe. E tuku waka ai e kau pāsese tō lahi wawa ume o niwa, o ne wesi ai ngai whalau whawawe, whalau whatangwamata, tau te whito ki kau muri me ngai whalau mau inga e kakai. Ngai whama oni ki mātu unga whika taha walu, ulua ki, i poti whatau potu ngau ngai ngaira lahi, wanoa wataha wanoa waua, pesi ni mawha ke ni mawhitu, wano fitu, fitu tolu me walu fitu. Ua, toi whihui, tā tolu maasi wanoa watolu, o toi tari me minista ki ngai pistisa pureanga, tolu taha maasi wanoa watolu. Tari, tawal pintaha, uki kai moni ngai whakamatala, o e kau ki he mga tungani. Tawal pindiua, uki kai ki ia ha kaunga e pureanga ki ha mau ki hongo wakapuna, sa wai tahawa. Tawal pintolu, ke te whitoi ngāue e wā whiwholo aku wakapuna sivire, ko tu ngāue ki ngahi ngāue lalahi, pa ngāue. Kono toka ngai e malu mo e hao e sektor whiwholo aku wakapuna sivire. Ai e kōpau ki whakahoko no sivi a ti tai, ia mo whakapapau i a ngahi ngāue i he sektor sivire o whakatatau ki whiema e lao, mono ngahi tūtūni ngāue ki e whiwholo aki wakapuna sivire i tongani. Tawal pintwha. O ki kai ki iai, whikaunga aki hanga tonu ai potu ngā au e mai pure anga, e mohono whakalere e toka ngai kina o e ongo wakapuna koini. Nawal pointonu, uosi ngā au e potu ngā au e ki hana sivi, e whakahoko ngā au e kautaha wakapuna lulutai, airlines, kautaha. E ko whaki ki kautaha ai ngofua ke nā whakahoko a hana toka ngai e ongo wakapunani. E mo whakapapau i o kuna i tūnga, whakawhia maari, whakatatau ki ngā whia mau ai lao. Nawal point wha, i lolo tonga ni, o whakahoko le reipe e kautaha a hono toka ngai kina ai ongo wakapunani o whakatatau ki he nau kolokalama ngā ue. Pui tua, nawal point nima. Koe tau mua mahu inga taha ai kautaha, koe malu mo e hao ai whiwhanonga aki wakapuna whakaloto whonua a tau kakai. Kawat kiai me whakapapau i o kiai ha sevesi whiwhanonga aki wakapuna ai whonua, o whakalere i a whonga e tūloa whakapaanga ki whakalere mo whakatuku a sevesi ki he tūnga lele i taha e lawa ki ai. Tawal pinyono. Koe mau ho whakapuna, o ikai ko ha whatongia e tai tokanga ia o ha pure anga, te ko ha insinia, te ko ha pailati,
e ko to ta fa fo tu ko ya nga maheni pe ia a no whakalere o ha misin wakapuna o pere ngesi mo lahi hono ngā aki ko pau pe e ia i taimi e mau wai o ia e kalama engineer maintenance program o mat o tau ki pau ki ai e kautaha neong ni mama mo wesia i kalama folau ko mea mahu ngā kono report e kautaha ai me ana e whakahoko response i e hiri hono ilo e mau Taval pun fitu. O ka hoko ha mau ki wakapuna. Ko pau ke whau ai report, incident report. Me he kautaha. O whakahu ki potunga au e sirire. E tuku mai rewa e tutuoni me he potunga au e sirire ke tauwhi. Rang. Ai wakapuna. Kai orewa ke whakakato mai ai ngahi report me he kau engineer me kau pailate. Ko tau ke toi hoko atu ai whakahoko whatongia ai wakapuna. I lolotonga ngahi ngau koe ni. O whaamalawa ke kau atu ai pe ki ai o hono toi whiema o ke whakafo katoa a ngahi lai seni me he potu ngā ue sirire. Nawal koe ni walu. O pau foki ke whakapapau i o ia i hapanga whiunga ke whakatau mai aki ai kongkonga parts o wakapuna nai mau. Ai aku kau ai pe mo whatongia o kau engineer mo kau pailate ki hono whakapapau i o whakahoko ai ngā ue to tonu ki wakapuna. Pea tautou sivi ki mua hono ngā aki. Tawal pun hiwa. Ko pure ana i investi ke whotu a kau taha mai whonua. Ko mea lere i ke hoa ngā ue ko toa pe i he nau whalala. O ka pau e hoko ha mau lahi. O ku tū tawha aki mai a pure anga ke tokon. O ku toi hoko whoki a investi. Pea mau, ina siai a pure anga. Ko halanga ia ke tokon mai ai anga pure anga ke he. Hangi ko pure anga Australia, pea mo pure anga siaina. Ako tokon ko toa pe e pure anga tonga. O kia amanaki ke totongi whakafoki ke pure anga i he totongi inasi. Share payout. I ngā hita o ka hoko mai. Nawal pui hongo furu. Koe mau o hoko ke he wakapuna. O ku fua pe he kautaha. Me he ne paanga ngā ue. Pea ka lahi whakamore o whai ene no. Nai kai ke totongi he pure anga ha whakamore ke ngahi mau kotoa ai ongo wakapuna. Wai tahawa mo sa tau whanoa. I e tau e tolu kuhiri. Nawal pun dah. O kia i tui e kau taha. O ku kau e nia invest lelei. Kai koe whakamore ki pure anga mo paanga tukhau a kakai. Koe kau taha wakapuna a kakai tonga. Ai e nei whakotu e pure anga ma e whonua mono kakai. Koe sap tolu whanoa. Nawal pun tahu. E wat mau fulmaua. Na whakahoko mai ni kau tahsa, aircraft manufacturer. I do notice. Ke whakahoko no wakai i kalas misini ko CD fitu. Ai o ia i sa tol whanoa. Na whakahoko a sivi koe ni e kau taha. O mahino ai o whima o ke whakahoko no whakalere i misini tawhaki hema. O e wakapuna sa tol whanoa. Ema whanoa walu. Na walu pun tato. Kono whakahoko ngā ue koe ni o ku ikai ke iai Peitu sivi misini, engine repair station i tongani, tene lava o whakahoko. Ko uhinga ia ni whakafolau ai ai misini ki Amerika, o whakahoko ai ai ngā koini. Tawal koini, tawha. O kumahu inga ke mahino, ko palaparema koini ni whakahoko mai me he kautaha fok misini, manufacturer. Ki he kawas misini koini, whakatokang whakamamani lah, worldwide notice. Ni whai rewa hano tau whia whakahoko whatongi e wakapuna sa tol whanu. Kai whakakakatu whia koe ni pia ni lawa lere. Ni whakahua tu rewa e ripoti ngā au e ni whakahoko ki patu ngā au siri. Tawal koe ni uhumani. Ni whakafoki mai e misini o whakotu pia tau sivi i ki mua pia tau whakapasi ke hoko atu e ni whakahoko whatongi a. O whakahoko lere mai e whai whatongi e wakapuna sa tol whanoa. Wa umai ke ahon. Awal koin umaun. Kahi lolotonga koi e waha taimi ni tuwai e wakapuna sa tol whanoa. Na ala mai rewa e pure anga Australia o tokoni ki hono totongi ha wakapuna. Chata. Me he kautaha wakapuna a Fiji Airways. Ke ni whakakakato ala ni fua whatongia ki whiwholau aki. Ke owai e whiwholau aki. Ke owai e whiwholau aki whakaloto whanua.
Ko natula to kon koin e purang Australia ke palpare mane hoko. O ki kai malava ke na hoko ia ke ka ta private. Ai ko fa ina to kon pe ia ke hoko ia piki nga mai ai ai puranga. Ko wai tahawa. Taval koin ufu mafitu. Ko palpare ma ko ke misini ta fa kema e ka puna wai tahawa. Na ma ui e sibi nga maheni ai ka ensilia ka ta ka puna lulutai. O ilo iai, ko palpare ma i hereta o tokoto ai misini. Ni whakahoko ai tūtūne engineer pure ka taha wakapuna lulutai, ke ta ofi puna e wakapuna wai tahawa, ka o warewa ko whetongi ai retani. Ko mawhai ke whai tūtūne ko ini, o pihe malmal pe ia o pure engineer, ka ikai hatoi taha, ka wai ai pure anga. Awal ko ini hufu mamal. Ni whakatatari ai e whakahoko whatongi ai wakapuna wai tahawa, kai oua ko whakatau mai e konga ko ini ai ne mak mai minusila. Na whakafofua e toloi e whakahoko whatongi e whakapuna wai tahawa ki hawike nai e ua. E a mai pe e konga minusila e whetongi, sivi, e whakahoko whatongi ai pe e wai tahawa he aho pe ko ia. Ko e whakamore ki ngā weni, na e fua kotoa pe ia me pāna ngāwe e kautaha wakapuna lurutai. Tawal poini hongful mahiwa. Koe mau ke misini o wakapuna na ikai tai tokanga pe iai hakaunga ki ai ai pureanga. Mahuinga taha pe malu mo hao o whefono ngāki. Nawal koini wofuru. O kumahuinga ki whakatonga o kuanga maheni pe anahi mau we and tia. Koini ki hamisin wakapuna. O kikai ko whaahinga mau we nia o pihe natula ke whakahoko no. Whakapuriki pe whakafufu, pe ko hano lau e whakamore whakapaanga kau ki ai. E o ke mahu inga nge pe ai mo ui e kakai. Awal ko inu fulmata. Na kawat ngahi ngau e responses ko ini e kau taha makapuna lulutai e rekod nirei au pito ki atita ki AOC e putunga simire o mai pe ki ahondi. Atongia e bureanga o ikai ko siktoa taha. Awal ko inu fulmaua. Kau taha wakapuna whakafonua o fonua, national carrier. O kiai hono ngahi mahu inga makehe, o kau watu kiai ene tokoni ke langa whakaekonomika o fonua ko ia. E a usia hono lelei e kakai kotoa o fonua. O kikai ngata pe i hono whakafolau holo ho tau ka inga. Ka tene whakai ai e folau ewe e wa, ke nawa ahi mai ki ho tau fonua. O mea mahu inga ki he. Folau e vewa ki whalalaanga, ai time te pire, mo whakahoko whatongia, ai kau taha makapuna. Nawal poini wo full mato. I lerei, ai folau e vewa. E maue si e niti, e malawa ke tokonia tuai, ki he kau ngowe, tau tai, kau tau lalanga, mo kau ngā whakamea. O kau atuai pe ki ai, mo ngahi wharekai, hotere, ngahi kau taha Texas, mo ngahi business kehebe. Ai e longo mo ui whakapaanga angi, te atu maari e angi a ho tau kakai, o ka pau e tokolahi angi, e kau wholau ewe ewa, tēnā kuahia ho tau whonua. Nawal poinu o fulmawha. I ho tau whatongia, i ho tau ngahi whonua kau ngā una whonua, national carrier. O lelei angi ai, hano whakalere o kau taha wakapuna, pea ilonga au pito a longa mo uiangi e wholau e lewa. Koe taha hono ngahi uhinga, koe whalalaanga o kau taha wakapuna whakawhonua. Pea tuk maari whakaekonomika ai whonua. Kono whakahoa ko ia, koe paanga o kumau me wholau e lewa, i e koloa whakalupua ai whonua. Mahuinga whakalupua o ngahi koloa, mo ngāu whakalau whonua, GDP, o buanga peheni. Fonua pa me peseti fisi, peseti tolu mo fulu, Samoa, peseti mo fulu mafa, peseti poini nima. Vanuatu, peseti ono mo fulu ma nima. O tumotu kuki, Cook Islands, peseti fitu mo fulu. Koe kau taha, kau tokonia, e kau taha makapuna, e a tahi tilui. Tonga, peseti mo fulu mata. Koe kau taha makapuna e New Zealand, o peset ini mga fulmaua ay inas o pureanga. Koe kau taha makapuna Fiji, Fiji Airways,
Na te whakalahi a inasi ka pule anga ki e peset e pitu ngoful maa wha poin ni ngoful maa ono i he wat maa ngoful maa taha. Koe mahu inga ini ki hongo pule anga ko ia a kautaha wakapuna whakafonua tuku mi he nau ngah ia usia e lelei whakaekonomika o nau malawa a tānaki mi whakawhatongia ata pe a hongo kautaha wakapunani. Koe hongo kautaha wakapunani o lelei taha a hongo whakalele i o tau ngahi whanua kaunga. O mahino pe a lahi taha o ngahi kautaha wakapuna whakafonua i Pasifiki ai mahu inga ki pule anga ke puke mo whakapapau e malawa o whakalakalaka i koe uhi koe malu mo tūmaarie e kakai o e whanua. Tawal po ini o whulmaanu. Ko inasi a pule anga tonga i hene kautaha wakapuna whakafonua e lulutai National Carrier ko peseti fitu mo whulmato. Ai ako whakaamu ia mo e taumua o e kautaha wakapuna lulutai. Kapau e hoko lele ai pe ni whakahoko whatongia. E maa mi ai tupu lele. Pe kōpau ke totongi a inasi. Se dividend ki e pure anga. Ko totongi whakafoko koe ni e aonga ki kakai whakaluk fua e whanua. E tāna ka pāanga inasi se dividend ni he lulutai ke pāanga tuku hau a kakai ke fua a ngai whema a whanua. Tawal po ini woful mafitu. I lolo tonga ni Wahap whatongi a lerei pe kau taha lulutai ke ne ngahi whema u. Pea toi lelei ange hea umai e wakapuna fo'ou ko whakatau ai wakapuna Twin Otter. Tawal po ini woful mawalu. Ko stoi whakafo'ou foki a certificate i pakangofua ki hono whakalere ha kau taha wakapuna AOC. Hiri hono ātita i potunga e silire. Pea mo ofisi o Pasifiki ki he malu o whewholawak wakapuna. Pacific Aviation Safety Office. Aia o ka mahino me ai o ke ma o be ka taha wakapuna lulu kai anga hu fema do ton kotoa o lau ke fefola wat wakapuna sivide ke whakahoko whatongia ma ai kakai kotonga i tunga ma o lunga hao mo malu safety ke fefola waki whamoni longa taha o ngongo tu buatu mehe me Australia mutongani longa wa te pa whakamoni fika uloaki ngongo tu buat ahimai ataki Australia ki hona ofisi ki Pasifiki. Mā tūnga tā haiwang, ta ofia si vihu ke ngai kolisi e kalasi ono, pia to o mwe form taha mwe form mua me ngai kolisi e pule anga o tō hifo ki e lau toisi i. Kono ta ofi koe an si vihu ke ngai kolisi e kalasi ono, mono tō hifo e form taha mwe form mua ki lau toisi i. O hoko ke mōri ai ngai whainga maari e whanau ako, ki ngai nau wako, mwe kau whai ako, o wesia tamaki ai e nau ako, o te ke mau e ako lelei, o te tonu ke nau mau, o mau ai e kupu tolu kupu si uraki, o e lao o e ako. Kupu tolu to tonu ke ako, kupu si uraki, ko pau ke tamasi i kotoa, i tonga ke ne mau, e to tonu ke mau ha ako lelei. Uraki ki mua hano ta ofi e sivi hu ki e kalasi ono, silapa me ngai le soni. Koe kalasi ono e lai toi pule anga, koe whamapopo anga ia, checkpoint. O uraki tau e ono e ako e whanau, ko ngatanga fokia silapa e lai toi si i primary school. Koe tau mawinga bitoini ki ngau e kau whai ako ki ono whapapau i, ko os mau e silapa e lai toi pule anga, ono ako i, pia kua mateuteu e tamasi ako, ke hoko atu ke silapa fo'ou, mo e ake ngā fo'ou e ako, aia ne kamata he form taha, i ngai kolisi. Ko sivi hou koia ki ngai kolisi ne whahoko e kalasi ono, ko mea fuaia ne ngai aki ke sivi i, mo whamapu opo e waki tau e ono e ako e whanau. Ne ngau e malo i apito kau whai ako kalasi ono, i kai ngata pehe na mate aki i. E ngā ue, pe ki whapau i, o mau ono whai ako e silapa, ka koe mea mau i ngā ngi, koe nau whenga ke ola rei. E sivi e whanau, e nau hoko atu ki ngai kolisi ko nau mateuteu, mo matotua whaata mai whiunga, e nau weipa, mo e pole ngai le soni e form taha. Koe silapa foke e form taha, ku kehe a bitoia me silapa lau tohi, klas taha ki klasi ano. E toi kehe mo e whimau whanau nau, mo e whai ako. Koe sivi hua klasi ano, ne whate fito pehe le soni wha, le Britania, English, Fika, le soni Tonga, mo e Sainisi. Koe ngai le soni e form taha, mo e form ua, ne kaua ngai le soni e wha, o hātu o lunga.
Karena kia tu kia mengai leson kehe hange ke leson teknologia, creative technology, leson farmakosino, movements and fitness, leson hiva, music, leson sainis me sosiale, social science. Petamu ngai leson koto ko ini ke teu itamasi ako mutahin ako ke hopat ini ako I form tolu mengai kalasi ki olunga. I form tolu kamata leva fili fana wako na ngai leson fili options. Ke fate fito I hoko lele na wako fratau ke na manako muna ngai mau nga. Koe whawai ako I form taha me form ua o toon lahi ki hoko lele e ako e tō taha ako mo mau e ako lele o ku whaamu kia e tō taha ako kotoa. Ka I kai lele e whawai e whaingata ia apito e tō taha ako he ne au ki ngai kalasi maalunga me ngai siri whapureanga. E hua whanau ki form taha me form ua he kai korisi o nau inasi whainga maari tatau o inasia I ngai kalasi ki olunga form tolu I form fitu I ngai nau wako me ngai tau kei whawhai ako. Una wako e ngai loki ako ku whanau. Na wako e ngai loki sa inisi makehe science labs. Me ngahi loki makehe ki ngai leson fa teknikale me ngai leson yok fie mau ha loki makehe hangege lo komputa o nau inasi foki he lai peri me ngai nau kehe o ngawe aki ki ngai kalasi lalahi. Kau whai ako. I ratoi pule ngā kalasi taha ki kalasi ono. Koe whai ako pe taha kuni whai ako I kotoa ngai leson ni wha. Aia koe whai ako pe ia nei teu I ke whai ako I ratoi si I. Pe aku whangatangata pe mea teni malawao whi unga ki ngai kalasi ngai whi mau e ratoi si I. Koe form taha me form ua korisi o whi mau lewa ia ke kehe ai kau whai ako ki leson taktaha whratau ke malai nei ako ki ai, teu ki ai mo ilo lahi ki ai. Koe kau whai ako whoko ini nei teu ma kehe ki nau tolu ke nau whai ako he korisi, pe au ia e nau ilo me tau kei ma kehe ke nau leson ni whai ako I. O malawa whoki heni ke aluhifu e kau whai ako e ngai kalasi maalunga o whai ako e form taha mo e form ua, o nau whiwahe aki ai e nau ilo me tau kei me kau whai ako e form taha mo e form ua, e whainga maari e lewa no whai ako e ngai leson kehe e aunga ki e whanau ako he taimi o nau hiki haki ai ki e form tolu o teu ke ngai kalasi sewi whapureanga. Ngai le rei kehe nei mau e whanau ako he hu o form taha mo form ua ki e korisi. Naka ngata pe ina se whanau ako form taha mo form ua ngai le rei whakasilapa mo whakawhai ako he hu ki e korisi. Kāna te iai me ngai le rei kehe nei mau e tokoni ki e nau tupu whakasino whakatamai pepe whoki ki whasosea rei. Koe ni heni ngai le rei nei mau e whanau he hu ki e korisi. Wawe matotua mo whapotopote whakaukau koe nau hiki ki korisi o mawahe mira toi pureanga o kia rewa ai mahiki e nau tunga whakakaukau o kia ki whakakau reka kai kamata ke nau whakakaukau whakakorisi o nau whioi me whanau ako ko kamata ki whapotopote whakaukau e te iei me kau whai ako tokoni ki whatupure kine a tamai matuatua o whapotopote whanau ako. Wama whika ua, ako me whanau ako lalahi, hoko e whanau ako kalasi maalunga o te ako lerei mo whapotunga lerei koe whai taki anga, role model ki e kau hufo ou. Lo matolu, whainga maari e ke ako e ngahi sipoti. Lahi me whainga maari e ke nau ngau e whataha me tamai lalahi e sipoti, me ngau e kehe, e lava ke hoko rei e nau whakalaka mehi e kalasi, great maularo, o au ki ngai kalasi lalahi ange. Ua, osi hono ta ofi e siwi hou ki e kalasi anō. Na hauka ngai paupare mahi ne uesia e ako e whanau, me whahau whatongi e kau whai ako i taimi ne ta ofi e siwi hou ki ngai korisi i e kalasi anō. E tō hifo form taha me form mua me korisi ki e rantoi si I. Tā whakaloma, I kai to i e whamapo anga, checkpoint, e te whamapo opo mo siwi I e ulaki ta uono o e ako e whanau. Hoko hen ke more lau maari ngā ui mālohi kau whai kalasi anō, ia hike toka ngā ki form mua, ka I kai te toka ngā kina e kalasi anō. Ko hike kai ha mea fua whakafonua, ke siwi aki ulaki ta uono o e ako e whanau, o kai lewa ke lava tala, o ku mau mu mapu opo e silapa mihe kalasi taha ki kalasi anō, e toki hiki ki whanau form taha. I kai ngai tai kau toi hiki kotoa ki form taha, ai ni I o te kei ma te whakaako ki form taha. O ku hoko ene whaingata ia e whanau ako koe ni, e whaingata ia lahiangi whai ako e form taha.
o hoko foheni ke holoa lahi au pito a iwi whai ako kau whea klasiono, aina na wanga ke noa koi whamatoato ai whanau klasiono i kai ngata pe, koe teu teu ke siwi hou, kai kau whoki ai me whapau i o kakato e silapa honoa koi. Lo maua palpalema whawhai ako. O tofu hia me mea pia lau tohi kotoa, i palpalema koe kai ke iai kau whai ako tau kei whiunga ke whai ako e whomtaha me whomua. E te kei ke matei tau po ngā ko ke teu ia kau whai ako ke whai ako e ngai kalas koe ni. O kalasi whoko ni o totonu ke whai ako ia i e whunga whai ako a kolisi ko le son kuto pe o iai e whai ako ko teu i ke le son ko ia o kai hange ko lau toisi i e whai ako i pe e whai ako e taha a ngai le son kotoa. Ngai a pia kolahi o whai ako pe taha i whom taha pia taha e whomua nai teu i ke whai ako e kolisi. Hoko heni o lai a pita ngā ue ke whai ako koe ni, pia i ngai ako lahi o aruha ke kau whai ako nei teu he lau toisi i whai ako e whom taha me whom ua. E ngai ako ni i o ku whai ako i whalau toisi i pe, o whai ako i e whai ako e taha e le soni kotoa. O ki kai whoki ke te iai e whenga maari e ke hau a kau whai ako me ngai kalasi ki olunga, whom tolu ki olunga, o whai ako mo vai wahi nau ilo ki whom taha me whom ua. Pea koe more lahi eni ki e whanau ako koe ni. Hoko le waheni e kai ke ako i rei e whanau, pea iko i kai ke nau mau ai ako le rei quality education. Ko ia ko tutuni e lao e ako. Tolu loma, i kai hanau nau whiunga. Ko ngai e pekolahi o i kai ke iai hanau ako whiunga. Nau ako whiunga, ke whahoko aki hono ako i ngai le soni, o kumahu inga ki ako e whanau. Kau heni e kai ke iai ngai loki makehe ke sainisi, Science Labs. O wesia hene i kai kakato hono a koi e le soni koe ni. Whawhia loma, i kai a koi ngai le soni pou. Koe le soni pe e wha o kua koi e whomtaha me whomua he ngai a ko anga e pureanga, ai a ko ngai le soni pe na e whai e kāsiono, e Whapritania, whika sainisi mo tonga. O kumore lai hene whenga maari e whanau ke na wako ngai le soni kehe, e toko ni mo pou ke nau hala whanonga he a kou. Dia ke abito le soni hange ke creative technology, health, movement and fitness, social science, ngai le soni pena ya koe ki whomtaha me whomua he korisi. Koe whakakau whare eni, e koe taimi au loa ke whanau a koe ki whomtolu, me ngai kasi maalunga angi, e fu whenga taa ke nau wako, e le soni fuau, e te nau alo e pe me whenga taa ia koe ia ki whomwha, nima, ono me fitu, o ke more heni me tau mua, ke mau e whanau, e a kore rei. Lama whika nima, i kai mahino pe a tai pau e ala whanonga e whanau ako he osi e whomua. Ko ngai kolisi e ngai seasi o iai pe na whomtaha ua me whomua pe a hiki hake pe ki nau tolo whomtolo. Ko ngai kolisi a pureanga o ku whakarangata pe ai whenga maari e ki whomtolo. Ko osi mai koe e whanau me a ko me ngai whomua e pureanga ngai koe ni hoko e whasinga o i wanoa waua. Ko ni ihi tō si pe, ne mau na whenga maari ke hu ke whomtoura ngai kolisa pureanga. Ko toi ngā pe kotoa lahia, ne osi mi e whomua e pureanga, ko malo e ofa ngai kolisi, e ngahi siasi o angi whenga maari e ni ihi ke huangi ki nau ngahi whomtoru. Ko kai lewa ke ilo pe koe hae mea au hoko ki e toi ngā, pe ko toka whiha nai a ki nau tolu, ai whahinga koe ni. Ko kai whoki ke iai a whotutu mahina e pureanga me pungai ako, ki e whahinga koe ni. O whenga tai ngai a piako i e whomtaha me whomua, i ta whaki whanau me whawhai ako, pe aku wesia lahi ako e whanau. Koe kai koe ni ke iai ha whamāpopo anga, checkpoint, e osi e sila pahe la toi si i klas taha ki klasiono, o kai lewa ke lava o whai ha whafuafua lirei, ki he ngahi vai anga me ngai tōnou nou ke whai kei taimi, ki ai hanga ue. Pe whanonga e pe whanau ako me paparema koe a oa u ki ngai klasi maalunga i korisi. E kai whoki ke lava he siwihu i e whomua, o whakamāpo opo mai e klasi taha ke klasiono, e una fu ke he au pito mo silapa me ngai whia mau e whomtaha mo whomua. Koe ngā fwoi sistemi ako ke heni e ua, o tau whenga ke whamāpo opo whataha aki, ai siwi o whate fito e fwoi sistemi taha, ai ako whomtaha mo whomua. Mea rewa koko hini koe kai ke tau lava, o mau ai i misto tonu o tōkunga o e ako kai lava ke whalerei ki taimi. Ngai whamuoni ki he mātunga tāhiwa, uloaki, toi whehui whika ua fitu, wanoa ua tolu ke i pare mea, a wha e bereri wanoa ua tolu.
Fika ua toi whihu fika tolu wanoa ua tolu ke paremia a ua tolu o me wanoa ua tolu. Fika tolu toi whihu fika tolu ngima wanoa ua tolu ke paremia a ua tolu o me wanoa ua tolu. Tari, tai wa pintaha. Ko hike siwi hu ke ngai korisi me kalasi ono ke formua ko taha pe ngai palani ngau e putunga ya ko na whakaasi palani whakakalaka o ya ko wa mafa e wa fuful mahiwa education policy framework wa mafa wa fuful mahiwa ugi kai ko mea na tok whakawawe i hake pe ka ko whakakato ngai palani ta ulah pe e putunga ya ko ai pupunyu na hiki hake a siwi hu ke ngai korisi mo ya ko maunga te lava ke ako hoko e whanau me kalas taha ke formua pe tok siwi hu ke ngai korisi formua ko konga beia o whakahoko e palani whakalakalaka o ya ko wa mawha ke wafe huful mahiwa education policy framework aia o asi he pes fitu pe ko whakahuahua ngā au e mahu inga lahi major reforms ko ya ko pau basic education ke ulak tau walu aia ko almi kelas taha ke kelas walu pe formua ko enia ko whakakakato i no whakahok a ngāwe pe makwai a ngā lerei ko eni lava o ako pau basic education ia i whanau ako me kelas taha ke kelas walu pe formua b o toi ta dotong ia i ayako ai whanau ni ko a ki formua si o pa hela o ya ko ngā ua kuptolu pes hong full mafa o ia e toton e to taha ko to e ta fa ki ta full mafa ke a right to education e mo pau ke ako compulsory education e hoko pe ai fugotu ai form taha mo ua e kau ki ai pe mo ya ko to kamu a ke whakapapau e a ai to taha ko to i maha ta ko ia accessibility to education di o kuofiange a piako o algia i whanau he nau ke i ki fomtaha mo e ua. E ngahi ako loto o kuofiange pe o kutu i nau ngahi kolo o nau nofoi. I maluange whanau he nau nofo holo pe o nau whitu kai ki to whanonga mai ki a polisi o mamaoan. F. O hoko pe to koni ki hono whakasisi e whakamore whakapanga e whamiri tau te whitu ki e whima whakame alere pe pasi ki hono whitu e whanau i kini ki a korisi. G. O sisi i mua nofo me he ako drop out ke iki. O hange ko e toha ki i reka ako e siwi e kalasiono. Ko e whodudu he taimini e ako pe o au ki formua e tok siwi ai ke mahino e korisi e ala hoko atuai. H. O hoko pe a hono fotu o form taha, kelas fitu, me formua, kelas balu. Ke tokoni ki hono teu lelei e tō taha ko. Ke mateu ke liriu o ulungaanga e natula o lautohi. E hoko ko taimi ke na whakaanganga ke liriu o fonga whai ako. Fonga ako whakalautohi. Learning and teaching in primary level. Ke ātakai ke he. Pea mo fonga ako i he level o korisi. Learning and teaching in secondary level. Ai, ko taimi o hoko atu ai toko taha ako ke level form tolu. O totonu ke whaingo fuange ai ako ai toko taha ako. Te ko maheni pe mateu lelei ke ngahi liu ko ia. J. O hoko pe foki hono whakotu umai e form taha mo e ua ke whakaai o whakatupulaki ke i iki young age. Anga ulunganga lelei mo whalala anga pe anau whakamatua tua. Loto mate aki mo mamahi i mea. O me toka ke halau maari e, o e tokanga makehe, o e whakapoto, o e uhi, o mna wongo i ko ki nau tolu o plalahi, sinia, e ako anga, te am totonu ke nau mau e loto ofa whakatau ke te, i whangaki te hina o ngahi le bolo ki lalo. Kei, o whaia i whotu e matapure lahi, whiwhini mo tangata, te mo kau matapure, te am poko ia, o ngahi whaunga lelei ki a ko ia i e ka mei koula ai tonga. Ngai pa pinto. Toi tāna ki atu ki whakamatala i o lunga i pesi o fulma lima o i palani ko ini. Pika wak mo yako pau ki he ta ubalu he ako. Universal Basic Education to Form 2. O pasi ai ke pau, compulsory, mo tai totong, free. Pe hange ko e lawe ki ai o lunga. Ko lava en ki ako tai totong e whanau o ki form 1.
e holo i fo mi korisi ke a ko loto ai fo taha mo wa pe whakarea e taha e lava ke na wakata tako tai to tongi mi tau taha ke tau walu o hange ko ia ko tau mu ana o mai he palani ako ne kamata mai e toke taha tau whiulungaki ke minista ko tahi puin fa watonga iangi ne fai pe ngā ue he tau e tanim ko hiri o lava o fotu anga hia ko loto e hiwa e au ki wa ma fulmahi ako loto wawa side school ako loto atonga side school tau fo loto vai ni toko mololo homa kolo motua mo kano po tai po ni ma nei po mai foki ki nga ko ini ai pakai tau ataina e kau matao mo kau ai lere ai ako pau ki fo mua i nga au ni foka ilonga prioritize mai tai po ni ono nei to ngawe mai pe po tu ngawe ke whakakato e ngawe mahingan o lawai o fotu wai anga hia tolo whakakato e tō ngofulu maono hea umai ki tauni o lere ai kalasi me he taha kalasi taha ki fōmua hea pia tolo Government Middle School e whānu fulmanima tahiwa point fitu koe whanau ako e tō taha tolu mea o nungu fulmaua o kui fōmua hea tolo ai pure anga e tauni. Pe me fika te tau pe mo to la he fo ta. E fo tu fo goini e talango fua ki e ako pau Universal Basic Education ki fo mua. Ko fa na re he ta uni fra fua ki me to wafe e fo ta mo ua. O wi kai ke na to tongia. Ko ola le rei eni e taha ko fo tu uni. Ko fra hafi e ki se ni ki to tongia ko ai fa na ko. E ta na ke ki ai o kai hoko e nau totongi ako ke nau nofo drop out ki ai he ako e au fi ai ko nau kahau. Nai wa puni walu. Io no whakahoko mo whukutu e ngahi ako le tolo toni. Nei lava ai konga o ngawe akpe e ngahi loki ako lolo tonga. E na iai me ngahi loki ako e ni ihi na langa fo'o mi he tokoni he langa fo'o mi he saikoloni haloti. Tokoni a siapani ki he kolo, grassroots. E mo e fiet tokoni e ngahi kautaha ai mātua pe mo kaua ko tutuku hange ko te takamotonga mo tuariku. Tahiwa pointi hiwa. Te kawa kua kau whai ako kina wako e ngahi fōm taha mo e wako ini. Na iai e ngahi whakotutu ai potu ngā ue ke tokoni ki on whakahoko ai ngā ue. Koe whakalahi ai kau hu fōo ki korisi whai ako ke tokolahi ake kau whai ako e ala osi. Bi, koe whakalahi koe kau hu, korisi ka whai ako ki tawhaaki ki ea ko maurunga secondary. Si, koe ngawe aki, redeploy, e kau whai ako me ngahi korisi e pure anga tau te fito, ki a kinau tolu, ne whai ako whomitaha mo e ua. Kinau alu o ngau he ngahi ako tolo. O ki kai whuki holo heni e nau wahe, e koe ngahi korisi e pure anga o kamata pe whomtolu. Di, koe ngawe aki, usafol, ai kau whai ako nau tipiloma he korisi, secondary, o nau ngawe e kalastaha ki he ono, ki nau hiki o whai ako whomitaha mo e ua, e na au si ako pe ki nau tolu ki ai. Tahiwa puni hong furu. Koe ako lelei, quality education, koe taha ia, a ngahi pouturiki o whakahoko whatongia a kotu mahaue. I whingawe a koe ni, ke whakakat a ngāwe, ke lere ai ako pau, basic education, ke whomua. Nei whai ai pēa ngāwe ke toi wakai i a silapa, ke mahino o koa mo tāu mo ngāwe o te whai, pia whakalelei update, ke whima o e kuongani. Tahiwa poini hong whumata. Koe ako lelei, o makatu ngai e whakahoko ai polokalama ki hano resi sita o kau whai ako. Teacher registration. Me he re volo ako toka mua, lau tohi, korisi, pe mo re volo university, o kau whakataha ai, e kau whai ako pure anga, no ngahi ako ai sesi, Mission Education Systems. Mo ako taha private schools. Nahiwa poin hong fulmaua. Ko rekoti ko whakama, o mai mi ngahi re volo taktaha. O pat ilalo. O kau hen, e mono toko ni whawhaiako, kau whaiako, professional development. Ke whakapapau, koe whakahoko whatongia, ke mak me toko taha ako, ai ako lelei, quality
education. Tahi ba pin hong formato. Na fai ngau e manusila mo pangke mamani bolpen ke pakai silap a formua. Ina tau mu ape me kohiri ke whakatoka ha ke ako me kalas taha ke kalas balu pe fong mua. Na fai rewa a ngau e silapa mo CBE assessment a formua pe ko lava pe ko te ngau e mahina o te tafe aki lelei me kalas taha o hake ke formua. Ya ko sma wa paanga ki fa ya ki hanu to bakai mo fakaledi silapa kai kuma a CBE assessment o a ke kalasta tahi ba pin hu fulma fa ko ngau ki ha to kamua o fai ha ka ta fa ma man lahi me pureanga fa ta ki fa nau UNICEF ya ko lava mo na silapa fo na ke pe ki ai ko ma inga ki fakaledi silapa ka umaa no CBE o mauai ai paanga 5 milion Amerika ke whakahokoa ke ngau e tatau ne whai ke kalas taha ke kalas balu formua o kawai ke whakahokoa ai sio ke silapa mo CBE e form tolu ke fitu. Tahi ma poin hong fumanima o toi whakawhiwhia whoki ko tari mo e ola o e tau form fitu ngahi university anu sila. I he kuhiri ko taimi lahi, e whai ngau e makehe ai wa asivi ai potu ngau e ke whanau i nihi. Kai lava ke nau hu ke ngahi university i Lusila. Ka tau whawheta i be he lava ngau e lahi ko e ni. Pea kua vendi be mo Australia, e kuna ngau e wa ofi be mo ngahi university a Lusila. Tahi wa poini hong fumahono. Ko komiti e kau tare kita, kai umaa e kau taha e kau pure ako, o kulahi ngau e aki potu ngau e. Ke tālanga i hanga ngau e fotu ai pot ngau. Ya kuatu ai mo whakamore ko ni kia puto. Tahi pa poini hong fulma fitu. O piai e whakaamu ke tokoni mai e kau whakafofonga whare area o piai e nau tau kei lahi ki he langa whonua ko ni mo e tokangai kina e tau whanau. O lahi be whainga maari e ke tau whewahe aki ai. Ka e ua te tau hoko at pe ai ngau e te vahe aki mo e whesio whaki. Ka moni, longa taha. Ka tolea o te siwa fulma anima. O e whaunga mo tūtoni ngā aue, ai a ko wafe mo fulma wha, ki mo fulma, wafe mo fulma. Hong fulma hiwa. Ka vinga ngā aue, mo e tau mu aola, walu, poini, hong fulma wanu. Longa wa, i meiri mea, sansen i tekseira, i paremia i ahoa September wa ma o fumato loma tolu pare whakalao mi aden seniare i paremia whakawak me kupunima al ko institutone Mātuunga wanoa, ta ofi e sivi whamoniako atonga ne whahoko reform lima. Ia ta wanoa watahane tōtonia e paremia mo minister ako, ta ofi on toi whahoko e sivi whamoniako atonga. Tonga school certificate aia ne whahoko e form lima. Ura ki mua ono ta ofisi whamoniako atonga, TSC, ne whahoko i e form lima. Whatongia koe whakamau popoanga, checkpoint. Ka wene tutuan te whapato he koe form lima, koe whakamau popoanga, checkpoint, koe ako katoa ne whai me form tolu ke form lima. Koe ratoi pureanga ne whakamau popoia ke sivi hu e kalasi ono. Koe uraki tau e ua he kolisi ne whakamau popoia he sivi e form ua. Koe form tolu ke lima, ne whamako o puia i e sivi whamoniako tonga TSC he form lima. Koe silapa e form ono. O kulahi ngai mea o wai me ngai e ria ako, o kuwhai hono whawa e mehi he form tolu ki he form lima, me hi form ono, o kai ke te whai hano whai ako i whai ki iki, ka o kuwhimau e whanau ako, ke whaaunga i ngai ilo me ngai tau kei, nana wako i form tolu ki he form lima. Ko hingai aku mau i ngai whatongia whamapo opo si whamoni ako i he form lima. Ke hoko hake tamasi ako ke form ono, o ni osi ako e ngai mea aku whia mau ke ne ako ke whawai aki e ne ako he form ono. Tohi ke whamoni i ako. Ko sevi whamoni ako atonga ne mauai e tohi whamoni ako whawhanua, ke whamoni i ako a ki nau tau te nau mawai mehe ako ki e form lima. O tō lai whoke whanau ako unau mawahe pe nofo me ako
ili e form ni ma i ngai uhinga ke kehe o ka wai hiki ki a pia ka whateknikare ho ka tuai. Kumi hanga ue ke tokoni ki he mātua pe wholau ki muri o wha osi ki ai ako polisi. O aunga bito lewa e toi wha mo ni ako whawhanua ki e ngahi tau mua koe ni. O whemau e ngai ako anga teknikare pe ngai anga pe ako anga i muri ha wha ni pau mo whalala anga ke wha ni aki e ako e tamasi ako i he silapa e programa ako o osi wha ni i mo osi wha mawhai i whawhanua. Toka ngai kina e kau whai ako. Ko hiko mo whatongia o kuha atu o runga. Whamaapo opo mo whamoni ako. Na kou na lewa e kau whai ako ke nau tonga makehe ki e whanau ako ke whongi ma. Na ngawe malo mo whautu mau ku lewa e kau whai ako ke gai ngata peho no whai ako e silapa ke kakato. Kai toi mau whoki ma ola lelei e whanau he sivi. Ne kai loto whai ako ke hiki hake e whanau ke whomono o te kakato mo mau e silapa e whongi ma. E ne kai loto whai ako ke kovi ola sivi. Whamoni ako ai ni whanau ako. E whakarere whoki ngai pō ako me ngai ako taimi ke kehe. Koe whate whito ke tōni i whanau whomni ma mo teu i ki e sivi whamoni ako atonga. O te laitaha e kau ako na lelei hono ako i he whomni ma na kai ki nau whaingata ia whewhe he whomono. E kai te whumore taimi e whai ako whomono e te whai ako i ngai mea na e tonu pe ia ke osi ilo i me he whomni ma. Nea e toka makehe kau whai ako me api ako ki hono ako e whomni ma mo pou ki ngai programa ako e nei ha mai e toka ngai whanau ako ki ako me ngai programa mai api ako. Whakawae ki e hoko atu e ako. Nā hoko ngai ere me niti me ngai ngāue whakaako e whomni ma koe whakawae mo e whalika ki ngai ngāue e whitaulaki mo e tautaha ako me hoko atu e nea ko ki whomono mo ngai re volo ako maalunga nge. Ngai programa sivi whakaloto api internal assessment, ne ako ia kamasi ako ki ngai tau kei whatotolo mo whekumi, ai au ngalahi ngai re volo maalunga nge. Ne koe whawai mahu i ngai ni, pe ne kau ia he whatongia whamapo opo o e whai ako ke whapau i o wako i lerei, ai ngai tau kei ko ia ki he whanau ako. Ono whakarika ini ngā ue whau prose ki he whanau ako. Koe tau kei mo ngai malo e whai ako, ku mahu i ngā pito ke no te teu i lerei e whanau ako, ke whapau i te nau hiki hake ki he whomono kuna ma te teu. E te inas whoki mo e whanau ako he ngā lerei mo ngai mātea ke kau whai ako. Pe nau tokanga ke ako he nau ilo o ia i tau mua o ako i tau ko ia. Aia koe kau he sivi whapureanga, sivi whamoni aka tonga, mo e amanak lerei ki mau e tohi whamoni ako. Ua, osi hono ta ofi sivi whamoni ako atonga TSC e whomni ma. Koe ngai palapale mai ni ko hoko pe a hoko hoko atu he ka au, ke ngai ola, koe ngai ola ia hono ta ofi sivi whamoni ako atonga. Ta whalo ma. I kai to ia ia mea ngā ue ki ni whamapo opo, mo sivi e silapa, mo e ako ai whanau mi he whomtolu ki e whomni ma. Koe papare ma hoko he ni, he ukaulhake e whanau ke whomono o ki kai kakato ngai mea nei tonu ke nau ako mo ilo ki ai pe nau toki hiki ki he whomono. Ko hike i kai ke whai e sivi whomni ma, o kai lewa ke loko whai ha tokanga ki e whanau koe ni, kai lahi tokanga pe ngai ape ako ki he whomono. Koe silapa e whomono o kulahi ngai mea whoou, nai tonu ke whai ono whawa e mi he whomtolu ke whomni ma, ka ko hiko reke lava no whamapo opo silapa e whomni ma, o ku aloha ke e whanau ke whomono mo e ilo o ku whakakonga mo ta e kakato. Hoko eni ke te lahiange ngā ue ki whai ako i whomono, e toi whenga ke tātā pune ngai tōnou nou karu me e whomtolu. Ko kau whai ako ni ihe unau whenga ke whakawawe silapa ke oski mua he sivi, pea i kai ai ke nau toi tokanga ke whoki o tātā pune tōnou nou, ka nau hoko tupe, nau tolu, o tatau e pe, pe ku mahino ha mea ki whanau pe kai. O ku asi mai e papare mako ni he ngai pō ako, me ngai ako makehe whakahoko ki e whanau whomono he tau ni. Ka na nau whom ni mai tau kosi, ai ako ki nau tolu ia, nei kamatai e tai sivi e whom ni ma. Palolo mau pito e nau tangutu mai o kai ilo,
he mea nei tonu ke nau ilo he fōm ni mā, pe kai pe ke te whai ako ia e whai ako fō mono, kai hoko atu pe ia he silapa e fō mono. O ki kai rewa ke uheni koe ako le rei, o ku hiki ake e whanau ke fō mono, o ku fūtai ma teu teu apito ke nau whai e ngā ue fō mono. Koe taha fōke ngā ue siwi whamoa ni ako atonga, ko no whiri e whanau ako te nau malawa silapa e fō mono, pea ko ki nau tōru pe hiki ke fō mono. Ko no tō koe ni, koe siwi whamoa ni ako atonga, o ku hiki ko toha ki ai kau fō ni mā fō mono, i kai hato e whiri. Koe mea au hoko he ni, koe kai ngata pehe no whanau nau, ka o ku toi tō lahi au pito e ngai kalasi fō mono, o ku toi lahi au pito angiai e ngā ue whai ako. I kai ngai tai ka koe toi hiki hake e whahinga. E whahinga ia he kai pete nau lawa e nau tōru ngai re sone fō mono, pe nau hoko pe koe whatuai ki whai ako, mo e ako e toi ngā. Koe ni whoko ni, nei mi au ngangi, ke nau mawahe, he ose e fō ni mā o hū ki ngai abiako teknikare pe kumi hanga ue. Longa whika ua, i kai hatohi whamoa ni ako. Ie whana wako o nau whenofo ki nau tolu me ako polisi he ose nau fō ni mā i ngai uinga ke pē. Nihi koe whihoko atu ki ngai apepa teknikare, nihi koe nofo kumi ngā ue, nihi koe hiki atu ki muri o hoko atuai e whi ngā ko, pe nihi koe whi nofo pe i ako. A koe palpare mā koe kai hatoi whamoa ni ako ke whamoa ni aki e nau ako nei whai, e whi mau e ngai ako anga, pe ngau e anga, ha whamoa ni whalala anga whawhonua ke whamoa ni aki e nau ako, e toki whangufua ke nau huwangi. O hoko le waheni, ono whamalohi ki nau tolu ke hua e whomono, o hoko e ngai palpare ma koena, o kuhanga atu i e whika kaha loma i orunga. Pero ni he unau whiri ke nau nofo me he polisi, o unau nofo atu, mo e hala ata ha toi whamoa ni ako. Koe nofo mai e ni ihi koe ni, o kuhanga he toi whamoa ni ako, e whengataa ke maua na whenga maari ako pe ngā ue, e toi whaalahi mai e palpare ma whasosiari ke kehe, o kulotonga whekuki mo e whonua he ngai ahoni. Koe whamatala nea mai me pot ngai ako, whikau aki mo e me ani, i hono whawhihui e mātua, ke ngai aki pēa ola siwi whalato api ako, ai api ako taktaha. Ka weni whakaukau e kai ngata pē he ne tai whaprofessionale, ka o kuto e hala whakaako mo mātua ki tai toka i e mātua mo ka hau whanau. Koe mawinga ngai siwi whalato api ako, o ngata pē ngai whiri whalato api ako, ki e hiki ki e whomono, mo ngai ngau e kehe api ako. Koe tō ki tō me api ako, o ki kai iai, hafu mawinga whewhe ki e kumi ngā ue, pē hoko atu ki ha ngahi ako anga kehe. O whemoa ki nau nofo mai me ako mo toi whamoa ni ako whawhanua, o ku osi whamoa ni mo whakamawhai i e asi no whawhanua. E kai whoki ke lava, e whahinga koe ni o tohi kore ngā ue ki ngai ngā ue pure ngā, he koe tunga whaaro maurau taha ki ngā whapure ngā koe siwi whamoa ni ako atonga, tonga school certificate, ka ku osi ta ofi whokia. Loma tolu, hike tokanga e kau whai ako mo e api ako. Koe kalasi o ku siwi whapure ngā, o kututaha kia e tokanga e api ako me kau whai ako, he koe ola si whapure ngā o kune whakaha ki tua ai ola i ngā ue kau whai ako, mo e api ako whaloko fua. Koe mea siwi a whai ako no siwi i, e lelei e ngā ue a whai ako, mo e whaoko whatongia e api ako, o kamata me he pure ako o whai hifuai. Kono tō o koia siwi whamoa ni ako atonga me he whom ni mā, ko holo lewa e mau inga e whom ni mā, kai hike toka ngā ki whomo no me whom fitu, e kono kalasi pēia ku whai e siwi whapura ngā. O hoko heni ke hike toka ngā, ai toka ngā o no whotaha e whomo no me whom fitu, e a whakaata ata me kau whai ako, ki nau toka ngā taha, ki e o kalasi ko ia. O iei lewa, te loko whai a toka ngā makehe ke whom ni mā, e ko tō hono whatongia koe whamāpo opo, checkpoint. O kai whai ako i whamāta tō i whanau ako he kalasi koe ni, pe kai ngau e malo he kau whai ako, e whai ako i ke kakato e ngai whi mau whakasilapa i kalasi koe ni. O hoko lewa kalasi, e mo e tau whom ni mā, koe tau malo alo e whanau me kau whai ako, ko hiko i kai ha siwha pule anga ke nau tau mua, mo whaka tua ki ai, mo amanaki ki haola, ma toi whamoa ni ako, ke whakailunga i aki e nau whenga me tau anga talu me whom tolu. Loma wha,
Vai pe hoko holofa e whawai ki hoko atu e ako. O ku hoko ngai palpalema i e loma uraki, loma ua, me loma tolu, o lunga, ke tupu ai e tōno no lahi he ako e whanau, o te tau pe he au sia ngahi e ria ku tonu ke ako i, o ngai tau ke i whakako, skills, o ku whimau ke nau mau mo au sia, master, me he form tolu ke form nima. O kai rewa ke te whai ngai toa makehi pe me tua, ke ngahi pō ako, me ngai kalasi makehi, ko hike kai ke nau sivi, ia sivi whapule ngā. O aslere i mai palpalema ko i ngai pō ako me ngai ako makehi i tua, ki e fō mono tau ni. O bilonga bito no li aki mo tai toa ngai, e whanau koe ni he taimina nau fōm ni mai, i e tau ko mariwa tō. Lai apito ngai konga silapa me ngai tōpiki nei tongu ke lava hanoa koi, mo na whamaapo opo e fōm ni ma, kai nei kai whakahoko ko hui kai ki whaia si whapule ngā. Ngai konga silapa me ngai tau kei, skills, mauinga na tonu ke ako e fom tolu me fom fa, e whama apopo fom lima, o kai ki mau e whanawa ko fom mono, e nei kai whai i ngā ue koe ni. Pepe wharu tā maktaha rewa, ko i kai ke toi fie whoki e whai ako fom mono ia, o whai a whama apopo, kai hoko atu pe ia, ki e ngā ue to tonu e fom mono. I e rewa fu tonu no, cap, e lahe tu unga wha ilo knowledge, pe mo tu unga wha tau kei, skills e whanau fom mono tau ni. E tūri pe whoki whao whomono ia me to tonu, ke ne whai a koi pe, e ia e silapa e whomono. E kukai ko hano whatongia ke te whoki who maapo ope ngā ue, na e o si tonu ke mau hake me he whom toru ke whom ni maa. Ko li pōti o ko mai me ni ihi e unau loto le rei, ke whai hono tō ni i tua e whanau whomono tau ni, o ku whakaofa au pito e nau ta utu mai, o ki kai misi ki he resoni e whomono, ko hiko i kai whai a koi i ngai resoni e whom ni maa ke mau. E ko tai mahino me tono no ko ni te nau whiao moia he ta uni kakato mo toenga e nau mo i whakako ka pau i kai ki whai no toni ma ke he mei tua. E ko mea tatau e hoko ki he tau wako kotoa e mui mai. E fua kotoa lewa e ngai tau wako e ka hau e nunua o e whai tutu uni ka whapoto koe ni. Ngai whamooni ke matuunga whika wanoa uloaki toi whihu i whika waono wa whi watolu i e eki pare mia a wha e veleri wa whi watolu. Ua toi whihu i whika tolu wha wa whi watolu i e eki pare mia a watolu me wanoa watolu. Tari, wano poin taha, ko sivi ko tope o guai aham tau mua. Ko sivi ko ni fom nima, na talo na whakahoko mai mi e konga ki mui o e walu o fulutupu. Tahi wa walu ono. O whetongi a sivi certificate anu sila, New Zealand School Certificate. Ua sivi tutuku ma olunga atonga, tonga higher living. O hiki hake tohi whamonia ko atonga, tonga school certificate ki e fom nima, o whakahoko pe e tongani, o tong tosi ke wa ma o fulmataha. Wano koe ni ua. Nā tukutuku ange mai e mawhai pure ki e tohi whamonia ko anu sila. NZQA, Asivi University, NZUE, e fom wano. E ngā uia e poate siri e Pasifiki, South Pacific Board for Educational Assessment, SPPEA. Ke kamatai, i e tohi whamonia ko ma e fom wano e Pasifiki, Pacific Senior Secondary Certificate. Te atu e tukuange mai, mo e fom fitu, o to'o ai pe e poate siri tatau. Ko taimia ni na elahia e ngā siri fom wano fitu, na ke whai pe me poate siri ako ai Pacific South SPPEA. Kari riu mai ke polokalama ke e ako lelei ua siri, Education Quality and Assessment Program. Ike, i he malu o Komisione Pacific Tonga, South Pacific Commission. Ko taumua o siri fom ni mai e taimina ke whakahoko ai e putunga e ako ai pure anga, hono wakai i ai tuunga ilo ai whanau o whatatau ki silapa. E koe tohi whamonia ko beia atonga. Kai tukuange ai siri tutuku maa olunga atonga, me tohi whamonia ko anu sila. NZSC. 1.4. Nā tau whanonga mai ake tohi whamonia ko maa ulala taha, minimum qualification, ke hu ki ngāi whakapure anga, ko siri tutuku maa olunga atonga, tonga higher living. Peni ki tohi whamonia mono,
ai ana tau ke fononga mai ai e wa ma hu ful ma wa na o mai ai e tonga ai to whakamonia ko e whomono mo fitu me whakamonia ko ai Pasifiki ke whakahoko pe e tongani ko e to whakamonia ko whakafonua a tonga. Ono koe ni ma. Koe ki muini mai i hono wakai o sim form ni ma na mahino ai. Ei, o ki kai ki toi kau ai sivini e fie ma ulalo taha ki e kum ngau minimum qualification. Koe lahi taha ngā fie mau ko certificate form fitu. Te ka holo me iai o ngata pe certificate form mono. Koe fie ma ulalo taha ni ki ngai whakure anga. Kau ai hu o aku whawhai ako le si mo polisi. I, o ki kai ki toi fu ngau e akia he ngahi api ako ke sili e nau kau fu ki e form mono. Si, o gulahi angi a nof drop out a whanau he osi pe form ni ma he kai ki nau lava he sili certificate a tonga i SSC. Di, o gulahi angi a teu sili pe kau whai ako mo whanau he tak tonu. Whakamui mui taha o polisi. E si iangi a tokanga ki he ako, learning. I, o glava pe ngahi api ako o wakai e tūnga whakailo ai whanau i form ni ma. I ngai siwi whakaapi ako. E kuat kakato pe a ngai whonga e whakahoko aki i silapa. Kono koe nyono. E agai e lau o pehe. E kai lawai ha me afua ki he hu ai whanau ki he ako whakateknikare. Tibet. Na mahino pe me ngai whiama o ke hu ki he ako whakateknikare. Koe lava pe o whakakato e whiama o ai silapa ki form ni ma. Pe tatawai pe e lava pe kai. E tari pe ke hu. Kono koe fitu. Patonga iangi, koe ako whakateknikare he ngahi korisi, o kamata form 4, pe whakaose form 5. O ngā e pe he ngahi ako, e nau mea fua, ke whakahu ai whanau ke ako whakateknikare, kai ko certificate form 5. Pe ako ngahi porokalama, ai ako sainisi, mo teknolosia, kauai e whololo, o nau tari pe ola e siwi, whakamoto api ako, ai ngahi korisi, he form 5, ka whiama. Manopo i wā. Koe rei taha no tuku ai sirko e ni. Hange koe au asiat o lunga. E lawa e kau whai ako o tokanga ki ako e whanau ke matiu wangi ki whomu ono. Kai koe ako pe ki he sivi. Pea moe whai a ngahi pepa sivi o ngahi tau kohiri. O toi sai, mo eni ki whakasisi ai uesia, pressure, ki kau whai ako. Kai umaa ai whanau ako. Manopo i hiu. O mahino mai foki. Ko whiri ke hu ke form ono o i kai ke tok hiki pe he lava. E certificate form 5, selection criteria. Ko ia ko vai mo tau mua ko eni o CV. Wanopo i hongo fulu. O vai ai tui ai pot ngawe ke tau tokanga ki ako e whanau. E tok CV i pe he form ono. E sisi yang heni e nofo he ako ko e to he CV form 5 kanau ke ako pe. Mano po yung fulmata. Ielava e whakatala noa, consultations, ai pot ngā ue mo ngā hiwa ke stakeholders. Pea mahino mo ngā himo ni mea o whakahat o lunga. Nai whai ai e tūtūni ke ngata e siri certificate form 5. O ki nau tōna e kai ke nau siri form 5 he ta uat maa o fulma ua ka te nau siri form 1 he tauni. Wana o pini hong fulma ua. O whakatawangi pe e potu ngā ue, e hoko tuai pe e whakatala noa ki he mauinga o e whonga sibi i ai ilo, mo e aonga o e ako ai whanau. Ange ko whakamatala ki he mga tūnga o fulmataha, na whai ai ngā ue ki whomua ki silapa mo sibi assessment, pe whakakato ki kalastaha. Pia ko kamata mo e polakalama ki toi wakai a silapa mo sibi o whom tolu o a ki whom fitu, ke mahina o mutao mo e ako mo firma o taimi. Pea kau whai ai whonga lele i taha, ke tokoni e tau whanau, ke mau ka ilo, mo tonga mo ui, e tokoni hana pahau. Whamoni. Pepa whamoni whikataha, o ngongo tu buatu, whakaha e paremia, e kai to sivi whapureanga, ai form 5. Matunga wataha, i kai pai atu utu uni,
Te toloi hono whakahoko o alanga whale o Iako, a ia koe palani ngā ui whakalakalaka ki Iako, he tau e hongo fulu ka hoko mai, wanoa uowa ki wanoa tolua. Tonga Education Strategic Policy Framework 2022-2032. Ko tai whi Maria e pale ni ame minista ako, ke hono whakakau o lotu, e koe tui whakalistiane i he ako, mo i whi mau ki kalistiane a whaiako ma tonga. I he wāwhi wataha na whaia no sivi i te review o palani ngā ue ki he ako, Tonga Education Policy Framework. Aia na ne tataki mai ai ako i tonga, te tau e tahanima me he wāwhi mawhaa ki he wāwhi tahiwa. Na ngā ue a klewa ai ola o ngā ue ko e ni, ke whatu ake e hala whanonga fo o ke ne hoko atu hono tataki e ako i he tau hongo fulu hono hoko, wanoa uoua ki he wanoa tolua. Ko ngā ue lahi e ni pena e whakahoko ia, e kau matao he ako, mo kotoa ngai kuwhi kau atu, kotoa o e ako, o au ki he kakai e whanua, o fōu he ngahi talatala noa, o lawa ai ki tānaki a ngai whakamatala whikau aki, mo i whakaukau e tonga, pe koe hā e whahinga ako o nau whakaamua, ke whakahoko ki he whanau o e whanua he waha tau, e hongo fulu ko ia. Nā lama hono whatu hala whanonga fo ou, te wāwhi uowa o iloa koe alanga whale, o Iako, Tonga Education Strategic Policy Framework 2022-2032. O makehe e hala whanonga fo o he na e whatu ia, o whakate whito he whia mau ai tonga. Pea ka noloto ake a ngai te whito i tui whakalistiane, whakaapa-apa, whakatoki lalo, ngau e mate aki, whewei tokai aki, kau katoa, ataki tua, whetari ui aki, ngau e whakataha, mohono malu i tawataina ai kakai. Na e whatu foki a alanga whare o Iako o whate whito, he ngahi visone mo ngai whakaamu ai rakwha, ke hoko atonga ko hawhanua kalistiane, pia ke tui o tua hono kakai, monofo ke he mo ui whakalistiane. Na e whia mau e he rakwha ke whakahoko ai Iako, koe totonuia a hono kakai, pia ke mau e he tonga ai ngahi ulunganga. Ngahi te whito i tui, ilo mo e tau kei, o tau ke whai a hono langa whakalakalaka ai whanua, ke au ke he tunga maulunga au pito, pia ke lelei ki he kakai ko toa pe. Koe ka venga ngā ue e palani ngā ue ki he ako, na mga tuunga ia me ngahi lukuluku whakaukau na o mai me he kakai o e whanua, me ngahi talatala noa na whakahoko mo ngahi wahi whanua ko toa. O ka mata me niwa fōu, o a o mai ki tonga tapu. Na mahino me he loto e kakai o e whanua e nau ke whakaamu ke ke ngā ue e aki, ai ngahi mga tuunga lalahi ko e ni ki he kahau, ki he kahau e ako ma e whanau. Loma uraki, lotu mo tui whakalistiane. Loma ua, whanua, anga whanua mo lea, te mo ako. Koe visone na rakwha ai au kei tui mo whalala kia a kakai o whanua. Koe o tua mo tonga, ko tau tofi a peia. Nei paulewa ke whau ai palani ngā ue ki he ako, o whakatatau ki ngahi mo oni inea, nei o mai e kakai o whanua. O maho inga whoke whakatoka ngā i heni, nei whakahoko me talatala noa mo ngahi kuwhikau ako toa o e ako, o ka wai a ngai ku whakahoko ako. Ka ui kai ke nau tui whakalistiane. Peko e kau tui kehe. Nai whia maari e pe a kau tui kehe ko e ni. O ikai ke nau tokanga ki he konga whikau aki mo tui whakalistiane. Ko mea pena nau tokanga ki ai ko e konga o isilapa whikau aki mo noa koi o lea whakatonga mo lea whapitania. I kakato ai ngā aue i September wa, o ngā aue i September wa whiwa, na whakahulewa ke pot ngā aue ako ke whai ha nau tutuuni. Ia umai ke tau ni wa whiwa tolu, na tiki ai pe ke mau tala me he pot ngā ue ako. Na whaiat, ai eke ki he ofisio e ek minista, pia koe tang na o mai na e pehe e he ek minista, o kai ke whia maari e ki palani ngā ue he uwhepaki ia mo konistu tone. Ko hi kono whakakau koe a lotu, pia koe tui whakalistiane i ako, pia mo whia mau, ke kalistiane a whai ako maatonga. He o whaki mai e konistu tone ke tau ataina e tō taha kotoa pe ki ene lotu. Ka koe loto whoki o kakai whanua, nei hā mai i he nau ngahi whakaukau mo whakaamu ki he ako, e nau whanau ke kei whataki pe visone e rakwha, pia ke matuunga e ako ngahi te whtoitui, whakalistiane mo whaiakoi, e hakau whaiako o nau mau ai nau o mo ui whakalistiane. Koe whehu ke tau whai, pia whakotpoto nai mo whakalistiane e tutuuni koe ni ai ek minista. Ko wherewa e o tua motonga ko hoktofia, o tau pole ai koe moto e whanua. Koe whahinga ako wherewa e whatu ma e kahau e whanua,
ka to'o e lotu mehe ako. Ko whaahinga taklele na ien maatonga, hataki o punita fia maalie ki alwhakataha ai lotu moe ako. O kauengi he whakakaukau tai whakapoto mo on, o tau pole ho tau whonua pe tau tala ki mamani koe whonua lot atongani. O ikai ke toi vei ua e hoko ai lotu koe e lito moe moto i mo ui ai tonga. Ka koe hapu ai ke to'o e lotu me hala whanonga e ako. O ai e manawasi ina a to'o e lotu pe whetongi akia a whaahinga tui kehe mo ngai whakaukau whakauri mo tai whakaristiane. O tau i he kuonga whaingata te alahi no ngahi pore mo no ngahi ahi. O tu tae pāwai e ka hau e tau whanau. O tau lotu ai whanua ke malu i mo hau whaki me ngai whaingata o whanonga anga. Te tau tui tae toi vei ua koe lotu pe ho tau hau anga. Ka koe hapu aia ke to'o ia mehe ako. Ko hai nai e whale e kini o tui ke hono to'o e lotu me hala whanonga e ako. O kua tuen ai pore ki hataha. O tui ki he whakaukau koe ni ke ne whakaha mai o ikai ke loto ke whakakau ai lotu he palani ngāui ki he ako. O kua ai pore tatau ke ho oik mista o kabineti ko hai o tui ke whakotu koe ni te mea hak o mea mai ke mea i e whale. O iai e manawasi na koe kamataanga na ien o konga fo'ou ke liuai e tau tui whakaristiane ka whakahumai a ngahi tui kehe. Mo ngahi whakaukau tai whakalotu mo tai whakaristiane e whakalele aka e pule anga mo e whonua. O ia ki tau tolu he ahoni a mawhai ke tau taof ke taimi tai humai a ngahi whakaukau tai whakapoto mo holo whonua ko e ni. O tau tolu eni o puluaki laine malui o whakawhalanga mai kia e whonua. Te ka tau kata tokanga heni, ko hai e eke ki ai, e tau tai whai whakapoto ho tau whatongia. O pehe e wholafola, e eke ki he whanau, pe hoko aku ki no tolu mo e whāto tangata. Tau whiri whakapoto. Ngahi whamooni ki he mātunga whika ua taha, uraki, tohi matala mea tokta ana maui tau whiurungaki a hono sune wafi ua tolu. Tali, wataha poine taha. Ko he tūtuuni ki e taloi hono whahoko e langa whale o iako, pe koe palani ngā ue whalaklaka ki iako i e tau e hongo fulu ka hoko mai, wanoa uowa, wanoa tolua, o ku mātu unga ia me he tokanga mawahe eiki minista, mo potu ngā ue ako, mo iako ngā ue, ke oua na a whepaki ha whotuu, mo konistu tone o tonga, pe ke wakai i tau ataina whoki ai whenapasi, pe popo waki, mo e tau mo ataha ai ngā ue mahu ingani. Kua taha poine ua, o ku kei tau kawe i mālohi e eiki minista e potu ngā ue ako, mo e ako ngā ue, ai mahu inga ke kei whahoko e tau whakaola e māma o e ako, i he malmalo e konistu tone, mo whata tau ke lao o tō ngā. O ku kei popowa i pēa eiki minista, mo potu ngā ue ako, mo e ako ngā ue, ke kei kā whataha ai ako mo e lotu, i he taki māma o tau whanua, o whata tau mo konistu tone o tō ngā, o ku whahoko eni i ngahi ako kotoa i tongani pia i kai ke iai hamea ke ta ofiai. Kua taha poine tolu, na e whatua e konistu tone e uaki whaa o whaaki a ngahi tau ataina ma ai kakai o e whanua, o ku whotu wai i e kupunima e konistu tone, ke tau ataina pia o ku mofua mo atai ke tō taha kotoa pe, ke whai e nau lotu mo tauhi ai otua, o hange o ku nau loto ki ai, pea o hange o ku tala e honau konsenisi, pea ke whakataha whai e nau loto i ngahi potu o nau tuutu uni ki ai. Ka e ikai ngofua ke mea ngawe aki e tau atainani, ke whai e ngahi mea o ku kovi mo whalia lia, pe lau ke lotu ai ngahi mea o ku ikai hoa mo lao mo melino ai whanua. Ua taha poine whaa, i he maa i mua whotu wako e uloaki whaa, na i huho aki e mahu inga ke whanonga whataha ai a koho mo e lotu. Ka e kei tau ataina pe ai kakai ki e nau lotu. Na ane a whioi e auha hono kakai he masiva i lo. Pea ha ko hono whina ngā lo, ke inasia tongani kotoa he mama o e ako, mo hono whai ako i o tatawa i pe koe hae whahinga lotu. O ku whili tau ataina ki ai hataha. Ko e langi mama o mo e mama wha o toa na e tongi aki ai maa i moa e ako, pia whatu aki ai konistu tone. Wataha poine nima, ko ia ai o ku whapoto mo wha lotu ai tūtu uni,
ke whatatau a e tautauhi ai a ko mo lotu ke konistu tone mo lao tonga. Ko tau pole pole anga ia i he tau moto, o tua motonga ko hoku towhia a inasi a tō taha kotoa i he whonua, i he mama o ia ko mohono a koi, o i gai whangatangata ko uhi ko ha lotu o ku whiri tau ataina ki ai. Wa taha poini ono, na e te ki ai, pea oku i kai, ha fotu tu ai pule anga ke to ai lotu me he ako. E kei whakaapa i he pule anga mo potu ngau e ako mo e ako ngawe ai tui whakalotu a tō taha ako pe whai ako. O kei whakainasi a ki ha whainga maali e tatau ki he ako. He koe urunganga wha o tua ai o wha mo tau hiwa. O tau tofanga he koloa o ilo me he kau ako me kau whai ako na ikai ke tau. Tatau e tau tui whakalotu, ka nā nau wahe e tale ni ti mo māma nā nau mau ke inasi ai a ki tau tolu hako tupu e whanua, pea u kei hoko pehe o a o mai ki lolo tungani. Wa taha poine fitu. O ku kei whakaataha e pule anga e ni ngahi ako anga ke iai ha whai whekau pe tau hi lotu ke toka ngai, pea mo whakaataha e taimi ke a ahi ki ai, ha kau tak lotu pe kai ngā lotu he wike kotoa pehe. Oku i kai ha mea ke ta ofi eni. Oku kei lele a ngahi po kalama lotu mo whawheohi a ngahi ako anga. O ha nge koe kau taha lau tohi tapu, Scripture Union, kai uma a ngahi kalasi tau hi kakai, Pastoral Care, i ngahi ako anga eni ihi. Wa taha poine walu, i he ene pehe e, oku i kai, pea e i kai, ha whokotu tuu, ako ai puli anga te ta ofi, hani ihi. Ko e nau tau ke imo ilo, e tokoni ki honua ko i e kakai ai whanua o ta tau ke tō taha tonga me muli. Ko he māma ia o ku whatu ake hala whanonga ke inasi katoa i e ako i tonga ni. Pe hange koe ka veinga wha māman lahi e langa whalakalaka tu loa whika wha SDG 4. E whapapau i o kua usia e taha kotoa ai tu unga tāu o e ako mo wha ai mo ui, whainga maali e ako ki a whahinga taha pe o pune whia mao. Wa taha poine hiwa. I he whaatala noa ke tō taha nei kau ke ngau e alanga whale o e ako, na e whahoko ai e minista ako a ene tokanga ma wahe, na o ku whepaki mo whihanga hangai ha whotu uhange koe. Pau ke kalistiane ai whai ako kotoa pe, mo e kupu nima o e konistu tone a tō ngā ki to tono me tau ataina ha tō taha ako pe whai ako o hange ko ia o whamatawa atu i olu ngā. Wa taha poene hongo fulu. O ku ikai koe whai ako kotoa pe i tō ngani koe kalistiane, neongo o unau kau ke tuiwha kalistiane. Koe whili tau ataina ia ai tō taha ki ene mo ui free will, pea o ku ngawe aki ia koe uhi ngā ke ta ofi ai me hinga whainga maali ako pe whai ako i tō ngani. Koe lau maali e ia o konistu tone o whamalu ai ako mo e lotu. Wa taha poine taha, na toi mao whoki e potu ngā we ai whale i whakalao o whamahino e ikai lava ke wha o halao pe tutuoni ngā we policy, e whangatangata ai ha whainga maali e o ha taha ke ako mo whai ako koe uhi ko ane tui whakalotu, e whianga hanga ia mo e kupunima o e tau konistu tone. Wa taha poine taha ua, o ku kei whakahoko e potu ngā we ako mo e ako ngā we a hono wakai i tau ataina independent review, ki he palani whakahanganga koe alanga whale o e ako, Tonga Education Strategic Policy Framework, TESPF, wa noa ua wa noa tolu wa, pe e toi whia mao hali liu, pe toki tali. Ko osi whakatu ai timi ke nau whahoko ai ngā weni, pe au kei whapapau i a hono whapaanga, kai toki whahoko ai ngā weni. Wa taha poine taha tolu, koe ngahi ngā ue koe ni o ku lawe whapatonu ki ngahi taha aki kehe o e ako, pe au whia mao ke wakai i whakalungu fua ki nau tolu ke mahino, o nau tau mua taha pe a whenā pasi, pe e lawa ke ngā ue mo whapapau i o ku nau whepaupo waki. E lawa heni o liliu pe whalele i ngahi ngā ue o ku whenā pasi pe whepaupo waki. Koe ngā ue a ngā maheni pe ia, a hono toi wakai i hanga ue ko whakahoko. Wa taha poine taha wha, o kauheni mai ngahi ngā ue kehe nei whai e poto ngā ue ke whapapau i o ngā whepaupo waki,
nā pasi mo tau mua taha, consistent, compatible, and aligned. Ke hoko ko hala whanonga ma ai potu ngā we I hono tokanga I kina e tō tupu o tō ngā. O ku kau whoki a ngahi ngā we kehe koe ni e sāti whalau ke wakai ai o la, assessment framework, lava konga ke moi wanoa ua, sāti whalau ki he silapa, curriculum framework, ne lava kamata ni wanoa ua tolu, analyze o e sektoa o e ako, education sector analysis, pia mo liliu wha electronica, digital transformation framework. Ua taha poe ni taha ni ma. Koe ola hano wakai I tau ataina, e lava ke whahokai e whalele mo whapapau I, mo tali ai palani tau e hongo fulu mātonga I he tawhaaki mahu inga koia o ia ko mo ia ko ngā we. Ua taha poe ni taha ono, I hono whama opo, o ku kei popo ai pe minista mo e potu ngā we ke hulu whataha mama o ia ko mo e tū hulu o lotu, I he malu e koni stu tone o tō ngā. O tau kei mā te aki ai fe ka apa aki tau hi wā fe vei tokai aki mo loto tō, pia mo fia mau ke tau hi eni, e kau ngā ue ai potu ngā ue kai uma a ai whānawa ko. Ua taha poine taha fitu, pia koe ngāhi palani mo e whotu tuu ki hala whanonga o ia ko ke kei whakapapau I, o ku tau ataina ke au sia e taha kotoa ai tuunga tau o ia ko, mo whaai ai mo ui pahinga maali e ako ki a whahinga taha pe o kune whia mao, pia ke whapapau I o ku whepopo waki, whenā pasi pia mo tau mua taha, he koe ka pasa wholau ia ki ka hau au tau ki I whanuani. Ua taha poine taha walu, ke tō loto manu ia ai atamai kotoa, whamooni, taha whaloma, pepa whamooni whika uluaki, tali ki he tohi meili, wha electronica ki a langa whale o iako, TESPF. Mātuunga wōwa, University whawhanua atonga, I kai ke le sisita he poate whawhanua ki ngāhi whamooni, me whamawhai iako atonga. Tonga National Qualification and Accreditation Board. Pia whatua University, lolotonga au te kiai, mau ha whatu pau ki hono whamawhai, mo whamooni a ngai polokala māko. O piai ho ha e kakai whanua ke tuunga koia o piai University whawhanua atonga, o whikau akian mo ngai polokala māko, e kua whamooni mo whamawhai. Koe ngai polokala mā whoki o whahoko University, koe ngai polokala mā peia, na whakahoko anga maheni ngahi ako anga koia, na whakatahataha I ke whau aki a University. Ko ngahi polo kalama, ai koriswa whai ako, Tonga Institute of Education, ako anga maunungange, Tonga Institute of Higher Education, ako anga Sayanisi mo Teknolosia, Tonga Institute of Science and Technology, ako anga Whalautahi, Tonga Maritime Polytechnical Institute, mo apiako nesi, Queen Charlotte School of Nursing, ko ngahi polo kalama pe ni ihi nei oswa mawhai accredit. E pot ngawe boate whafonua ki ngai whamooni mo whamawhai iako atonga. Tonga National Qualifications and Accreditation Board, TNQAB. Aia koe sino whakalao ia ke ne whai hono whamooni mo whamawhai I ngahi iako kotoa hiri ako korisi. O kuai lewa e ngahi polo kalama ako o te kiai ke whamawhai I TNQAB, mo ngai polo kalama na oswa mawhai ka kua wholoa e osi o I kai toi aunga expire ai ngai whamawhai I koia. Pea o te eki ke whafo o. O mau hen e kuktahaua kupsi uraki o lao ke poate ke ngai whamooni me whamawhai I ako whafonua atonga whatontonu wafe wanoa. O osma o foku me whamooni o te kia ke le sisita e poate ke ngai whamooni me whamawhai whafonua atonga ai university ke hoko ko whakahoko anga ako mo ako ngā aue, o mau e kupongo fulu, o lao ke poate ki ngai whamooni mo whamawhai ako whafonua atonga whatontonu, wafe wanoa. Koe halewa na e whotua ia university, lolotonga ia o te kia I mau, e ngai whotutu. E lawa ke hoko eni kono matu akta kala e kakai e whanua, mo whakatupu amanak hala ki whanau ako. Ngai whamooni ki matuunga whika uowa, uluaki, tohi whehu I whikatoluono wafe watolu ke I palemia, aho tolu taha o mei wafe watolu, te ki ma umai hatari. Ua, tohi me CEO TNQAB, reference tahaono, /va, -ua hiva taha.
Tolu lao o poate ki ngahi whakamooni me whakamawhai ia ko whakafonua ato ngā whakatonton wanoa. Tali, ua poine taha. Ko University Whawhanua Tonga, Tonga National University, na e whakatau establish i he lau University Whawhanua Tonga, wanoa ua taha. Ua poine ua, ko e kupu wha, whakatau University A, o whakatau henia University Whawhanua Tonga, B, i he kamatanga o ake a laoni ko pau ki ngahi a ko anga e pule anga o ku iloa koe. I, Polisi Whawhaiako, Tonga Institute of Education. Ua whakaloma ako anga maolungangi Tonga Institute of Higher Education. Tolu whaloma ako anga Sainismo Teknolosia, Tonga Institute of Science and Technology. Whaloma ako anga Whalautahi, Tonga Maritime Polytechnic Institute. Lima whaloma apiako nesti Queen Salote Institute of Nursing and Allied Health. Moi ono whaloma apiako polisi Tonga Police College. Ke whataha i mo ngau e ko hasino pe e taha ko pau ke whotu ai university ko uhi ko e tau mua o e laoni. Ua poine tolu. Ko ia o ku ikai mau ai kupu hongo folu o e lao o e poate ki ngahi whamoni me whamawhai i whawhanua Tonga TNQAB. He oku whotu ai university i he malumalu o e lao hange ko ia o atu i olunga. Ua poine wha. Oku natulakehe university ko e ni oku ikai whakotuu ko hakau taha ka oku whotu ia i he lao hange ko ia o haatu i olunga ko university. Oku natula peheni mo ngahi university whawhanua kehe e ngai whanua e Pasifiki ka waia university o Pasifiki Tonga. Ko lao whoki ke university whawhanua Tonga na e whao pe wakai a ngahi lao pehe o ikai ngata pe i he Pasifiki kai kawai mo ngai whetu kehe ono wakai o tok whawai a lao oku whakakaukau tau mo Tongani. Ua poine lima ko ngahi tau mua o university. A. Whatolonga whaloloa mo tu whake a ilo i Tonga i he whakoi whekomi skolasipi ngau e whalei peheke ngahi whaunga kehe. B. Whakahoko hangahi ako ngau e whaka akademika whateknikale mo whangau e pehoko ato e ngahi. Ai ako o ku taliui mo tahu ki ngahi whia mau e kakai Tonga. C. Lehi mo whawhai ngofuai. Uluaki whaloma ai ako lea mo tuk whaholo whatonga pe mo ngahi mea o whilawe i mo eni. Ua whaloma whekomi ki ngahi le soni e whilawe i pe mahu inga ki Tonga. Tolu whaloma ma maangi. Ti whainga maalia ke whai a ngahi ako i Tonga ni pe. Ua poine ono whatonga iange o osi iaia University Whawhanua a Samoa, Fisi, Solomone, Papua New Guinea mo Vanuatu. O ku kawa Tongani i he whamui taha he ngai whanua i Pasifiki ke whotu e le University Whawhanua, ne ango ne lahi pe ai ngāue ne osi whahoko he kohili o kawai mo e whotu e ngai sino o Asia tu i olunga. Ua poine fitu, ko ngahi ngāue eni ne toka teu pe, pia ngāue i mai e kakai matau he kohili, pia ko hono toki whakakato pe eni. O kuki e pule anga, ke tau ngāue whataha o pou i ama i moa koe ni. Ua poine walu, ko ngahi po kalama ako, ai sino koe ni o kutana ki o whataha i ke hoko koe university, na Australia ani ihi he poate ki ngahi whamoni mo whamawhai whawhanua, a Tonga poate ki he whamooni pe mo whamawhai whawhanua a Tonga pe ne iai a konga, ne kei whai ai ngāue ki ai. O ku tatau pe eni mo ngahi ako ke he, pe i hono whataha i mai ai ngahi sino koe ni ke university, o ko mai ai pe e nau ngahi po kalamako, ai au pia ai konga ko osi whawho pe koe konga o ke whai ai ngāue ke whakakato. Koe whaunga ngāue anga maheni pe eni o whengau e aki ai ai poate ki hono. Ki he ngahi whamooni me whamawhai whawhanua a Tonga me university, ki he whakakato ai ngahi whia mao. O ku tatau pe eni mo ngāue ai poate ki he ngahi whamooni me whamawhai whawhanua a Tonga, me ngahi sino o nau ngāue me ngahi ako maolunga nge tertiary.
Ua poine hiwa, o wafi I he toko wafe ai whanawa koe University whawhanua atonga, o kia ia e whakaamu ki ngawe aki e tau kau ngā ue ko nau osi mei he ngā ue whapuleanga, e sektoa tau taha kai umaa, ai kau tonga mei muli, ke ngā ue I he University koe ni koe uhi, ko nau ngahi tau kehi mo ilo ngā ue. Ko he whainga maali e ni ki he sea mo hau eiki me mi pau whale alea, ke tau ngā ue whataha ke tokoni ki he tau mua laulo taha nai whoto wai ai tau University whawhanua. Whamo o ni, ulaki whaloma, lau ke University whawhanua atonga wanoa wataha, ko ngā ua, kupu wha, kupsiki. Taha, ua, ka mai tolu. Matuunga ua tolu, I kai ke whakahoko e pureanga e tuwha e māmasola, tanki e vai mo tuunga satellite I e whaunga o ata ki tua mo tau. O paha e report whakatau e pot ngau e whakamatala ea, mau anga iwi, mau anga whakamatala, toka ngai kina ngai whakatamaki, atakai, whetutaki, wheliri waka ea, wafe wataha, wafe uowa, peste au taha nima, wangi au taha tolu, wangi au wano, e moe whakamatala patseti, wanoa ua tolu, wanoa ua wha, peste fitu, ai mea ofa ko ia me le papulika o kakai o siaina, koe mama sola, pepehe foki he tokoni ngai tange vai, whakatatau ki he ripoti, pia moe whakamatala patseti, koe mama sola e wangeau ni manoa, pia moe tange vai, e waluafe ni mangeau fitu ono, o kawai pia moe ngahi ku anga satellite e ni manoa. O kwa ke aho ni, o te eki ke ripoti, kakato ke whale alea e kure anga, ai whaunga na e tuwha aki, pia moe ngahi whetu na e tuwha ki ai, I he hiri ai ngahi, whawhihui I he talanoa, I he talanga ai whale alea. Ka I he taim tatau, o ka mai me ngā report whakawahenga a hono eke o mama sola pe mo tanke vai. Na whai whaka eke I whale alea ai ngā hitu anga satellite mo hono tuwha, kana I kaike o mai e kure anga hatari ki ai. O ko ata mai lewa ai whaunga tuwha o ku I kaike tau, I kaike ata ki tua pe I kaike mahino koe ha e mga tuunga na whakahoko ake a tuwha. Ka pure anga lelei tene whakotuu ai ngahi mga tuunga ki ngahi toko ni pehe, pia mo whaunga tuwha o tau pia mo ata ki tua. O ku iai ai ngahi whamiri lahi o te ki ai ke nau maa o ngatange vai ki ha nau vai inu, pia ku iai mga ngahi kolo lahi o nau kei tari, ke oangi ha nau mama sola ke o nau hala o kei whakapo uri o hange ko ia o kāmai I ngahi ripot whakawahenga o e ahi whale alea, ko satellite o mahu inga ke whakalakalaka me ngahi vahe motu. Kawai ai a ko businessi, mo whitutaki mo muli, mo ngahi marketi. Ka pau lewa o I kai ke lawa e kure anga o whai whakalele e whatongia ke tuwha ngahi tokoni ko eni, pia o mau I lewa e ngahi a konaki o whakalele kure anga, e vahe tau mo whai whakapoto. Na e wat fok e tohe whehu I ki he tuwha ko eni, o ngahi koloa ko eni, me he tokoni. He ek minista, pia o mai me he tari a ek minista, ai I kai ke vahe tau, a ngai koloani o lahi ki ngai wheitu e ni ihi, kai si isi a ngai wheitu e ni ihi. Pia koe tupunga ia a hono whakaeke I he whale alea. Ngai whakamoon ke mga tuunga whika mua tolu, uraki, report whakamatala ea, mau anga iwi, mau anga whakamatala, toka ngai kinga ngai whakamatala, atakai, whetutaki, wheliriwak ai ea, wafe wataha ki he uoua, peste au taha, wangi au taha hiwa, wangi au tonima. Ua, whamatala patseti wanoa uoua ke wanoa ua tolu, taha fitu, tolu, tohi whehu, au taha tolu o maasi wafe ua tolu, mo tali me ek minista ke whamatala ea, mau anga iwi, mau anga whamatala, toka ngai kina ngai whatamaki, atakai, whetutaki, periliwak ai ea, au tau taha maasi wafe ua tolu. Tali, ua tolu poine taha, o I kai ke mooni e ngahi mga tuunga mo tukwaki I koe ni. Koe tuwha ngahi koloa koe ni nai whahoko o whatatau ke ngahi tau mua mo ngahi tutuuni ngā ue, pia pehe ke ngahi whakaamu e ngahi whanua mo ngahi kau tahana nau mea ofa mai aki e ngahi koloa koe ni. Ua tolu poine ua, koe te whito e ngahi tau mua a hono tuwha ato e ngahi koloani, o ku kawai e whia mau viviri mo e au ngā whakaluku fua ke community mo e kolo, mahenga mo e whanua. O ku whahoko mai pe whoki eni I ngahi tohi kole me he kau whafofonga whale alea, kau pule whawahe kau ofisa kolo pe peheke ngahi kulupu whakakolo pe mo e whatau taha pe. Ko ngahi whamatala eni ki he
ngā ue nai whahoko. Poloseki mama sola, ua tolu poine tolu, koe poloseki mama hala, whalele mei he laa, pe koe sola, o ku whahoko ia e waa mau anga iwi, ai pule anga Department of Energy, o ku wha malu i he potunga ue Meidek, pea o nau whapaanga, pea o ku whapaanga ia e pule anga si ai nā. Ua tolu poine wha, koe ngahi tau mua te whito o poloseki koe ni, o ka wai ai e, tu uma te tewa e whanua ki a whatamaki whaina tula pi, tokoni ki hono whasi isi hono tutu o lolo, i hono whau pe whatupu e uhila, i hono tau i e ngahi no nua o wheliri wake e a o poesia tamaki a i o tau ki i whanua. Si whia mau vivili ki ha mahala whatau taha tau te whito o nofo mama o mei he halanga taki uhila. Ti whia mau vivili ki he ngahi community pe whakulupu, mo i whia mau vivili ki he ngahi api ako, mo ngahi api siasi. Ua tolu poine ni ma, nai kamata ai poloseki ko e ni i he ta ua noa taha ni ma, pe nai kamata ai ke mahala sola e taha whe ni mangiau, pe nai tufa kotoa eni o whatatau ki ngahi tau mua mo i tutuni ngā ue o pātu i olunga i tonga ni katoa. Tuunga lolotonga ua tolu poine o no, i he ta ua noa ua wana te o mai e pule anga si aina ai toi fo i mama hala sola e wangiau ni manoa ko hono hoko atuia ai poloseki na kamatai i he wanoa tahani ma. Ua tolu poine fitu ko ngahi mama hala sola ko eni na e o mai ia mo e whakaamu ke tufa o ka wai a hapai i he nau whengawe aki wha kolomua pe Sister City o tāna ki atu ki he ngahi tau mua ngā ue i olunga. Ua tolu poine walu na e tali pe e eiki minista a hono talaki pe pea whaitohi mai ki he pule ngā ue pe potu ngā ue pe koe CEO eni ai ngahi whie mau pea toki tufa lewa o whatatau ki ngahi tau mua ngā ue. Ua tolu poine hiwa na whama opo lewa e waa mau anga iwi ai ola e tufa na whahoko o whakakolo lewa aia o ku hātu i he te pile tāna ki. Ua tolu poine hongo fulu i hono whakakatoa o ku hamai ai ola leleo e poloseki ko e ni pe alahi ai ngahi toi kole o ku keia o taki mai pe kana i ai pe e whemahino aki mo pule anga tatau e kei hoko atu pe e nau tokoni mahu inga ko e ni ke whakakato mo hoko atu ai pe ai poloseki ko e ni he kaha o. Poloseki whawhanua ki hono whotuu ai ngahi tanke vai ua tolu poine tātaha, koe vai, koe tahai e ngai koloa mahu inga au pito mo e whia mau te whito ke whamili mo ngahi sektoa ke kehe e tau nofo he whanuani. Ua tolu poine taha wā, koe tahai ngahi tau mua ngā ue a pole anga ke kakai ai whanua, ko hono whapapau i o ku mau mau anga vai o ku maa malu mo lahi whiunga he taimi hono kotoa. Ua tolu poine taha tolu, na e mau he pule anga e whamatala me he tohi kakai a tonga i he taua noa taha o no, Tonga Census 2016, ki ngahi api nofo anga ne lahi ake he ni mawhe i tongani me tonga tapu, ma wau hapai e ua moiongo niwa, o ku te eki ke nau mau hatanke vai pe tanak anga vai ki he inu. Ua tolu poine taha wha, ko uhi ko whia mau vivili ko e nina e tuku pāai e pule anga ke wha ilonga i e po seki wha whanua ki ono whotu e tanke vai, National Water Tank Project, i he tau mua ke toko nia ai kakai o he whanua. Ko he poloseki ko e nina e wha ilongai, ano kamatai, i o ka topa wanoa pena ngā ue ai pule anga, ke kumi e paanga ki whotu o ngā tanke vai, ko hono lahi ko e lita e ni maafe, ke tufa mo whotu o he ngahi api no whoanga tau taha e ono afe. He otu tonga. Ua tolu poine taha ni ma. Na e ngā ue whakawawe lewa ai pule anga ke kumi hapa anga pe a watu ki ngahi kupu hoa ngā ue pe nai ola lelei ai whenga o tokonia whapa anga e pule anga pe pehe ki ngahi hoa ngā ue. Ua tolu poine taha ono. O fia ke whahoko atu i e nea o mai ki he aho ni kua usia e uno aki tau mua ngā weni ki hono tufa mo whotuu ai ngahi tanke vai i ngahi api no anga i tongani e ono afe. Pena e mahino pe ai toi lahiangi ai ngahi whia mau pe hiki tō ai ngahi ngā we ke kumi hano paanga.
Ua tolu poine taha fitu, i he ahoni ko malawa ke fotu wai e ngahi tanke vai, e ono afe hiwange au ua nima, ono hiwa ua nima he otu tongani, o kaukei e vai whanua tonga tapu, wawau hapai e ua moiongo niwa. Ko hono whakaiki iki o i he whakalahi ua tolu te pile ua. Ua tolu poine taha walu, na hiki hake a ngahi fie mao ki he whika whakatoa koe tanke vai e walu afe ni mangiau whitmofulu maono, i he taimi na e whawai e patseti ki he tau whapaanga ua noa ua tolu ua noa ua wha, ka koe tainimi kua ua e fie mao ki he tahamano whitungiau ua fulu ma nima. Koe ngahi kole tau taha ngahi whamili o fisa kolo pule whawahe ngahi kolo, kau whafofonga whale alea me he ngahi wahenga whili i hongo fulu maa whitu mi tonga tapu, ma wau hapai e ua pehe ki he ongo ni wā. Ua tolu poine taha hiwa, ne i kai ngata pehe ngahi api nofoanga tau taha ka kukawai mo ngahi api ako, holo whakolo mo ngahi api siasi. Ua tolu poine ua noa ne toi malawa foki, he polo se kini ke whotua ngahi tanke vai, lahi hake he lita e ni mawhe he ngahi api no foanga aia koe lita e tahamano mo tahamano tolu afe tau te whitoini ki ngai whetuu koe nau mauanga vai koe vai uhape hange ko ni wafo ou. Ne whahoko e tokoni ko e ni ki ni wafo ou pe ne lawa ke whotu ai e ngahi tanke e wamano whitu afe. E ngahi api ako mo ngahi api siasi foki. Ngai tanke vai lita wa mano whitua. Oh, Saipe, oi ka tau taimina e tongi tau malolo he whitu. Ka teu whahape koe kakato koe no lau o pēs whakato ua ngea ua tolu. Koen ko lava lau e pēse te au tolu taha. Toi pēse hiwa ua. O se whakalaka tau tolu e he vai ua. Pene vede o whapare at ki mo tolu a ke tau ki malolo ho e taha. Tau tau whakmaho katu e malu. Malo hoi, toi whare ki malu.